win. Okay. Because I am a year team. So we are bad maybe now you are dream say. Over Jimmy, you're a film someone won't mean one. Okay. Me meet me worry Aunty Bea. I didn't nipa a man and you knew we are seeing and they say our year pairing. Oh, the pairing now. My mouth funny example. Me cousin view. Okay. Me cousin view. Solomon. No open bar. Oh. Anna. Or baby so Bible me near friend. Na Hosea ye. Ono so no open bar. Enti se Solomon ware sa wo ba ya. Ka fi se fi be dey. Andrew. Mai. Enti obiri no obiri. Wo bi kun yo obi kun. Okay. Aunty Bea tie no ho ofe. Ba eni se me su da ye da se e wo se me pew. Eni se Aunty Bea su da ye da ko so se me pe so fo kwa ati. Okay. But enfunfu ala na ye me say ye fi se oba bia wo hye dross bia mema ya dwenu no de man kwase asem Ebe mu no ami jimi ebe mu ni se emema dwi ye yense oba bia wo hye dross bia woni no da eyeyi ba bema bi ntimi no oba bi da ewu on the spot. Yes. Kwase se me bi no bema bi timi ni oba bi da no wa bo fom hwe Samson so no nim se Delilah be yi ni sakura kago ni ni jini na ojaye edebi asema be kan na mo habotre yo edebi me mama me wife ya TV ho na osofu bia na so be bi di na ba TV so ne nada na osofu no o TV so no wusi na me ka kire me wife say the soon asofu ni su eni se ku su ne kama na all advances e wo girl no and also anko kai say e be duru ha tinko cha se su ho exactly. Okay. Aunty Bea yeah me tie me not perfect but me wa dream wo me tire mo say me buy e bia na better young girl bi asebi o na dream wo mbre a me kasa me pen wo be pene le bia ma dodo no na me de ko hotel bi le bia wa ko ye bibi be 1 hour ni eko ma jime ni 1 hour ba me mi tie sesi e se me ho se me to radio so a pe na e di be bra me no e so che 1 hour e ni je ni nya ye no. Okay. Eti mi ya me ka che mo se oba ko hu ho a enye makono because baby amedi wa abrabom no se me ho se me to radio so a e big news e che enijie 1 hour na 1 day na ko je no ba ememe bi ni sa obeji na ni 1 hour but o how we di be brand no any lifetime forever meme jimi for me no me da se na me ba ma support na me se be okay. Aunty Bea se we oba na hia be ma jimi fo a etie for 7 be ma na dream o mra we oba I just say we saw be ma ne ho ko nanim eje ma no. Okay. Na yemi say on say be ma jimi fo na be ma unwise on hwan number 1 any be ma oye decision untimi for decision into table so and analyze it and your assimilation and judge decision is say ade ya me anamo ya me tu ben maybe one ne ye etie a wo mo bobra no wa fa ne ye achi ene oba bi nso awumienu beye fie beye num onim so betima keep secret no onim so betima keep emma bibia so ade na me ye no o betima keep secret ya chino o me si ya chino
ya chini afei bema ya fida ya chi no na no ne wife say zofo obeso le pama wu nkuko mu na mso ni bento eza baba fom ya chi no ya chi ni ye no amobrasi aba na me ka chi wife fom and na ma dubre bi ade bi o se mo ye ne That's my intent. Akoma ejere, Akoma ejere, Akoma ejere. Ni ebe me go yetonko, Akoma ejere. Samonya, ye chi ya na hu brasie bi. O se we me afi se ye ni me wo ko ba bia o. This is what makes you a husband. Se be man say ya be man jimi ya. Yamamo aha enne ewie edeba akuma mu nsam so ewo akuma 87.9 enne era signing out of news no ose ebejeta nyaminti ejeta kra na ebejo saa ena yeye no enne nso enkomo ewa ha ye de brow frewunia na ka che ne say na wotwe se ne ejabi eso wa ha ye wie no ye de nsuo kogu so ewo form ho na eja ne entimi enum nti enne ebusua panyini na nkasa wa ha nti bigidi se ebusua panyini na duru ha ne de eja no ebedum ai eso a ebedum obenim bosome ne da etoso miensa ewrade ode a cheyen ye hye afina senai se hu bebi ade ne kobi sei no enso January nyanmia do kakran okogu wa asumdwe mu bosome de etoso mienu no so na ese nko ono nso ode akogu ene obenim bosome ne da etoso miensa ewrade de a cheyen ama ene nso ye de nkomo ebremu a nyaso ne tie bi na wotie bi a na ode aye efutuo na wonso wetu hofo na wesua de edi efrim sane e ka kyerem sei akoma mu nsam dwumadie no ye ntete abusuam ye ngwa aware ye boa ema asumdwie eba fie bia eni ebusuam san sei asumdwie na beba man Ghana mu a anhyase ewo ye busuamu eni ye communities ahodo na Ghana ontimi enya na asumdwie nti se busuamu anju a echese Ghana nso eha enju nti ene ye behyehe ama nyame adom ye bewie no na bibia ada boko medin edi beaches Piogabra bosumi die kaminya yanka me di beaches Piogabra ne beto na mayusu ya abne wa na because yes ye Ghana month nti sabosumi mantan anti beaches Piogabra na ya mo fanche me de ya abne wa na ena me de ye dwumadi nyina na akopem 31st March beko na ye pressure no akofom me ni mini ama mienu as usual ye wa ha ya fa ya ho setete ene ye di dwumadie ye de ebremu era ewa ha Queen Hega Adra Peggy enso ewa ha say some de aka ho de aba no ana manka ne ye maso wo mpese din no Hega ewo Bible mu de bi mama so wo mpe abawa Hega mama so wo mpe ntime fa Peggy na ajuana onaina bako de erade gusuhwe mama ye de nyamias na de wampa me hu white water de say sabo ya ma white na ye Monday uniform ya se mo mama edu Monday asa na nkofo be so omo tete maba aya bo ho mpa ye kwesi ada nyu edu Monday bia omo ye mesa depression ne ba baby o free bana baby o free ya ya o be be ya break business ana o de nipa kwa kwesi ye oboa sister what to say yesu adumanti bi na de ye no sa ne de da fie di aya na bibia ya okay oh yes oh da fie sa sem bia me nish baby ampoko efia na meda ho afunu mi sei eso wa na meda bompa ye menyeska na mdo ko vacation me pacho mati irade ma onyeska amen irade ma na mama obi ko baby na we cheche mu ye ye mo bi adi ye mo bi adi se ya kaya na da se ka kuma na so be so jema wo ye mo bi adi yo enne bosumi na hyase no first working week ewo obanim bosumi no de ye di betu ye ho fune se obia wade ehia no enti de wo no ma wani nje ho na ma wani enso na ma wani nkobri obi enra na metie radio bi na nipa ne kan ne to makoma so papa o se ye ho obi o skapa se bi o waware o woba che se outwardly de o hu se bibia ye okay na nka wo ne ekọ no kokoam na waka de etete no e de a kire wa nka be hu se ei
se me de na me wo no eye ebia na wo da single room eye also obi esi abronsan kese na wo sunu Ewurade da bani aya kohwe se na abronsan na wo dem no wotimi da wo so single room na wotimi da ma wo ho tow sei so hu me pe wufuo ni ko bi nkwan pa timi di mi fufuo ni mi ko bi nkwan na se wo so wudi wo niama bia eno na me di ama me ni agi timi di eno nkwan ne vemu a me di me nya adwene kakra na me de waje na that's all etimi sew senya Aunty Bea obi nya waye se wo da dan tuo mu se bia onan ya wo ya se wani ya o ya me sew senya wo siti bia no ma wani nje na emom emma eho no nko anya o comfort zone na se ubetimi ai obi nya waye se ubetimi aye adwumaden na wa improve wo ho de a akwanya wo ho na emom enhede mu nsu enhede mo ntete na kasa nyame oni we ndi ni yie nyankopon oni we di ni yie papa yesi enfato ho nti na prison ni ne re anho wo ba no be di 10 years obi so dem for life nti wo say wo de no yesi ni de na ye for life obi also ye condemn akasa aban best fine na ye kunu nti wo so de for life no yesi de ono so ne de na ye you know sentenced to death in whatever situation you find yourself in be happy na emom ema ho ne nya o de bebre so obetimi aye adwuma obetimi asua adwuma na wabra abo no wako akọwanimu a na wako akọwanimu yesi obi onyawo na waye nti be happy for what you have era adwa matoaba mu ena odina baby odina me onye DJ ana producer pa ehe no odina nam no eye no kre yes do momboy o hunwum no enyu na yemienu o kofi kina atade no wo ho ena ba akono so wo ho obi na wa yo obi ni di susini wudi obi nya wa yo obi ni di susini wudi wo ho eno ni ko fa na atade eno de ye awia na ba o de de be ma ye ra ho do sa ye ra so na jadam nti o se ni jana na wa ye akan asema maye no se de wo kan na yesa na tie de wo bia ma wani so yese so ma wani anso de wo a ehwerew enti no ma wani aso de wo na bibia so atimi akonkan se wo ye ni biribrefo wani biribrade bibira wo taye bayfo se wo ni baye ni bia ubenya bi yes enti susumu wani miro bia de obi wa no oye dan a entimi meye wo de okay se bia tade a hyewi entimi meye me de me ni bresa de ya yes entuma de etoni dwom metimi akoto minya adekora te se wo de ni menya mpa tele ni no pamo de no me de komo bi so won hwa wo de no so mpo mi twamfo ni kokoma ne se wo hwe so enso so ya bebem because me no size cry nye pe you see entini wa mo ni aso de wo se de be ya de wo no enhwero na ebe koso aya wo de a ewa mani ye wo yen ense se Aunty Bea me yera me ye dem kosoro twimi mu ne betene ye pa mentimi ni Aunty Bea nye peda nyakopon se bi wonya mfom so wonim se de tie nti obo obia ne so ene ne die wonim de obo wa ohwene ebe fata wanim wonim de odema ehwene odema me ebe fata me nso manim wonim ani odema me ebe fata me anu ebe fata me enu nti na obo me se de me tie ebo won so se de wotie enti mani ibrewa na akosisei na wo ka bibi se sikani bi wo hono ma wona it's true ade san na jo na wo wada wo bu hwankora mu abusi ne agum no wo twani fie ne ho hia ontimi na eka ne nko na ade ache wo so so eka won ko na nka ade ne nsa saa isansa wo na no aye wo da broso enti mu ani so de owo ma wani enso de wo isansa ensa no ye ni se ya fingers ni nyina anya pe enti mi so nya pe da biara da ebi didi bi achi ahemfu chine ye enti ya no mo ni aso de owo na wasomu yie fa ahohoahoa fa chesa akomapa fa som
said the bear betimi atena won nsem ache na ade no nyame de mawo na so ofa na jeje mu so ne totwene a wa hwe ne Nyankopon waje na ade bisa se hu so hwe ti Aunty Bea yesre tiefo ene ye nkura hyesem na ye tie ma wani so de owo bisa so obi nya waye adwoa Aunty Bea meda se yesi se wo so ufie de ufie kwan wa Aunty Bea obi de to awosu wo nyampaboa na wo se ate na de wode ne nan enante from saa won hyempaboa so won ka ne sei Aunty Bea be pleased with what you have and smile towards it because obi wo hono Aunty Bea oni bi but when it does so say ebe yi ti me wi ase me bai say ye ketewe so onse na me ka chom se bi de bia ye bronya ndu e ma me hye dem nsu enti obi nhye natade na me nton ka se Aunty Bea won ye fe pa o me na me nya ya e bia de hye me Aunty Bea be roro me kra me de ye nko ene me nyepe what I say enti se de wotie bia no Aunty Bea ma woni enje wo say ye wo honam o say ye adwuma o say ye ya me na me kaye say wo so da manhyi mu kwa wo da ye wo loke me so me koda me kioso me loke ye ade a chi ye nyina eno ane Aunty Bea ade a ehia ebe ye se nka nipa kwa wo be kobi ba aso se wo nan tumi nru honom a Aunty Bea nya force se bi ye wia ni ya nante ye tutu ansa ni ya nante enti bia se nipa ko no di ka wia no nante jawo wo so afi na wo so ba ba wia na obe nante eye de ni Aunty Bea be ye yie ye tutu ma ye ni embre obi ade ye tutu ma ye ni embre obi ade Aunty Bea na ne ko we prison ni ade nyina no but de ye wo no se me ye ni so na Aunty Bea ye koso abompa ye ka che Erade se Erade kitu a wodi ama mi hyemu kina na nya kese a Aunty Bea ebe ye yie kromo a ye ni mamafo ade sa Aunty Bea se bi omusu ombenya na nkade a chine no mu nyina nyame hunehuna wo mu won obi a wo ntafo ne ho kire no Aunty Bea obi su hyedam bomba ye e che Nyankopon se omma ne bi onso de Akoma de ontimi hwe se Nyankopon ye na ade but e bia wo de na ode be ma no e be baba be yeso no kwanse de no kita miensa na obre no e be zuru sa ta na wo de no wo obi bia so oba na ka che so pe cheese within a minute na ode cheese na e de aba Aunty Bea eye bre give time a time eno no enti enne obani mbosome ne da etoso miensa ye futu sema ye de ma ye nyina ye ho ene se de owo no e ma weni mbre obi ade bebre sa ne ma weni enje de owo no ne mmom no e ma ohono nya wo dem bro so nkasa da bi se metimi aye adwuma na mata asase a wo se da bi o na ye nyina ye ta asase na dan ne ye besi we da bi ende obetimi aprese wo yire ho aye adwuma na wape bibi na e ma obi de ne ma weni mbre bebre na fe de chese kakra na nyame de ama no kra ye o se Nyankopon one wo endi ne yie we ene ye futu sema ye de ma ye nyina ye hu na menim se kakra ya ken wo befa na ye nyina ye de aye adwuma enche bia ye bekọ sewia na wotwe twemu no ye di nkomo free ho na ebusua na nkasa so aba na menje asem no emfri omo ano ansana de ye nua na ye ni di enkomo na wotwe a etwemu no ye woni kasa no ewa ha ye bema mo nyina matie na mahu bebi ankomo no ekosi ye na ye wie a ebusua panyini ewa ha oba panyini enso eka ho na omo so anu ye kakra a omusu ebeyi na omo abesan omuti esan se sada no ene obi beka se ye twimokoye wo omo ho ebia ye ne anti asem na se yie ye ne ye hu yasem kan yie a ene mpanyimfo na enso ewa ha na omo ache omo asem ni mu ne nyina yate ye ho asese be ye asomdwe ebeba fie na ansa na ebekọ akotie ye maami a ode ne nkomo ba ha na wotwe a etwemu no maame fa onko Power Specialist Herbal Hospital ya bona baso for hepatitis B award winner of the year no baako emprenkono aha ohine yiri akosuadua ya eno no enti o se de tete wo bia hepatitis ahodo se ye A B and C Fako Power Specialist Herbal Hospital wahrawa no aye kese prostate enlargement wan hwe ye ni esiesie amfa ma wa ubenya cancer immune system no etiko form a yare bia kwa ebeba ba besraw ti de bia da Dr. Fotu yefu se yem boost your immune system no koho na oma wadro na efa boost immune system no fibroid etete wa wanhwe ye na sabio esiwa wo ho kwan bema mojetimi etuwa ma wawu kra nti Fako Power Specialist Herbal Hospital na onto ase emfa emma
ememedro jirigaji eno so ewo edwama so Herberton mixture eno so ewo ho owo nro bi a watu din the caretakers live okay na SK ni nyina odi abedwama so a oton enkran owo kwabenya ACP main road Power Hospital bus stop na obehu omo Kumasi Feyase Jazzville filling station eno so obehu omo ewo ho udru ho ma so besi wo Eduaya junction usi ya Power Specialist Herbal Hospital nie na wakwaje ayaresa takra den so owo Anaji Estate obey Ahantaman Rural Bank eho na obehu omo fre omo ewo 0244 544422 0244 544422 0200383831 and 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital 87.9 Agbozo Herbal Clinic eso se bra no fa efidie ehwehwe oni padua ni mu na ohu de tete wo no ohu wi a wasan de ahahama a yaye ne dro papa Food and Drugs Authority edi won stamp esiso na omoma obi anom na ohu ato o say ne de ompese obete kra ne be ma wote ase na obe mewu o say ne de nye aha de bia me kasa ase mu say anya isa de na odefo ade ochiche enfe ni de emma odefo enti kwo ho na obema na ewuo no onsiesie emfama oba nso ukunu no odofo no se na ade na enye adwuma yie se ne osipe na afa no kọ Agbozo Herbal Clinic na obebua na wesiesie edi amount typhoid fever tete wafakọ Agbozo Herbal Clinic Junsomu yarewa hodo nyina osifa bre no wakora baabi no wakonya STIs anase STDs ennamu yarewa hodo a fakọ Agbozo Herbal Clinic obeto ase edi amount osisi ya we ya be ma ne entimi nya adwuma yie low sperm count ni nyina Agbozo se fa brandon na obebua ama wenya ayaresa Kumasi owode chemso May 5 Old Insurance Junction wa ena ubehu omu Kumasi number no eye 0553 417752 0553 417752 enkran owo kwashiman obey ohene no ahemfie ho fre omo ewo 0241 750282 0241750282 Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown Udibia eboa ema unya hoden papa aduane ankra every 6 months eko etimi didie na chese eye ye ko school ni nyina yesi yedi Tom Brown Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown wheat emo na soya beans ene yedi ayese aduane wanwasoi udi sija so 30 minutes pepe na aben open chini afakakra gum esi chie na de kakra som milk na udi bi eguso umpemu bia so a ubetimi edi sa ede ni din ene ne honam se sweet na ehye ni nteduane na ede papa enkradi empanyimfo di enkokrawadi emrewadi oba omanofo di oba onyem edi pebi na eto ewo poku trading kejetia Dr. Mensa Edum PZ KO ebuakwa ofenso tanoso na atonsu ubenya bi ewo ho opedodo etua na wafre omo ewo 0246 697358 0246697358 and 0546921728 senya medi kan eye introduction me kan ye na wotwe etwem enne na wotwe pepe enkomo bi ekoso ewo fie hanom efri sawia ye nua ba bi ede nasem ebedan eye ne ba Christabel wedi 16 years na okwa awoso na ofri mu eye no mu nsem bebre ye wie ye na ensabode e ba ye nso bebre ebusua panyi ye kan nsem bebre ema ebusua panyi din ba mu sofu mpachofo no obetimi dia to silent amai ti sa dia obusa hu TV no so dia ne ye nkofie ye nkokra enti no ye pese ye beji asem no eti asa bia na nne da edi kan a wo tie ye me pese meka ebia na me ka no me sese na wotwi ni busumi nyina frɛ me ya abene wa ebia na ya abene wa mafom enti ye pese ye kotie die ye nua ba no obo oba ye obekan ye sofo na yetwi mokoye no ho no owa ha ebusuapanyi de mitimi kase yetwi mokoye no ho ba ebusuapanyi na sabio ya no fomye anasa obo so ano fomye obusuapanyi wa ha me hu mampanyimfo bi so eka ebusuapanyi ne ho enti yepese yedi kan ekotie eye obo na wotwe se nne obo de na sem free sewia bre ye se ne ba Christabel ofrimu ebusuafo se oye no me de shio so ye cursed body o so ye musio body o enti ebusuane po efunu ne ma obo so no ankasa enkoye na de
ebusua no ebusua panyin wa ha nti ye pese ye tie obo n'anum asem na wotwe say na oba ye no ye tie obo n'anum asem kakra bi because ende ebusua panyin wa ha de on dem se mitimi ka se etwimoko aye no me ka sa manfe ni dia ma panyin so fu de ye twimoko so fu de ye twimoko ye no ana so fu mebua ye twimoko yo ho ejuma ne mra ne sa e wo se ba e na ba ye adechia dia bia no dia bia kan nya e kanya me som no ana mebua e ka brabo ho me da sa papa ntietiefo ne ahwefo mo afi na ma join wo you TV last week yen komo aye ball na eja demu ha ene mi ngini se ja be so da bi eja na nso ntie pese ekotie obo be 5 minutes bi ye ba na ya to ankomo no so studio nti pacho me yenti obo ye ba sese ya ana bosome na baba ya Kristabe free man na joy level I no pressure am ma set level no free man na joy level como so ni da no I different body ni beto ni ko pe kai ni fa na ko mo chat ana ma me ba be ma ko ko an ko pe test ni ba na me transfer band to me na so na ni ko pra so mo chat akwa so much na we yin hon to na da much man so we bi akoko from the room so the young coffee from some commander hobby so man coffee afiachia tie ko no kra san ga go fo ne my paper e kire se wa be wo ma amaye ni ko tua aka bi aduro bi ka na bla na se mo ne receipt ya mo san fa body ne nko so ni bottom me of paper bisim ni ko tia kan na wa ntije ndema no hwe so no try ene na kwa no so mo sa wa kai na se ni mi aba ko nta fo sa munyi ne su mo try my question ja e boda mi bia na jam de mare wo e ba me bo to so ni woni ne kunti abo to station asema ma won ko se bia beda ana ni amene me mai yesu bia ma de ati na pa di kan gum se be kofi ni ade amane akobo abusuafo samba na kwa ho so wa ma itama me fa se wi aka ko dru se wi ade pa choto aso na dom ekumi fie no anya dom ketwa sa na dwono kura wu ye no obote se wo ti bi kura fa ka ba go so mo be hesa ya pa to mba anya komocha na ja ni petra mu shi aya ni e me hwi asene masole ya asene masole oba tan kafra ja o mo tu mi fubia ko pensi jare ni jare na sa akwala no o ja akwala ketwa so ya sa me ko hwe be bia wada poster no quality the poster no okay ya ja kafra Mama Jeffrey ya kwa so abusuafo makoye me ade bakọ se ma tara ba de se mo fa pepe ma oni ko se mo ba me de se fa ko se mo wi tutu ya wi ya ade ya ti am ya yifu abusuafo ti busuafo de ye ni fia ye busuafo fia ma se tent ni na abegu fia bitibu na me se tent ni ko gu fiti se dare kuma zezika for kure we lord down ya me da wo mo se me ni fia me ni funu me ko ma nyare vije gra me di besiwo wo fango yifru na wasa frame motere mo ese fefru ni nkosa fridge na me ma mi se wo ko wiwe mo ansana ya yifru no ko ya de kudi ekuma kra no wanti di wo na se me bu champagne na sole sesa dia mi bi wo mo dia ndo tibi me di wo so franchi e me bi no me bi mekano ama wo fu no e ba no so ni eyi na to adwale no o tene ma na eyi na to adwale no e ko na mbare da man tia baby ajo 12 o'clock ba me fan drop e
na me call pram so much na me call secretary much in him na so much ma me sira bi na me yata manishema na oda baby na me ma na 1 million we say mami say na Akoma no bra wa betwa nti ma ba ma ba ko papa ba ko so be jam ye ni bi wana ne ko no ko bi e kire no papa na ba no say e fie nya abetre na wana ho di na ya di na to fridge na no e wana Akoma to me kakra ti me so mo si ase de me kwakra me to mre kire gini sese e ko ne nda shem kura na me di bebu ne so amana emre ti aja no mo jere mai no jo one night this mama won ko father kan mbla na mse obi kura ketu aja me kura ketu ti esie ne free me sometime na me nya kwanya hwa akula no achiri bakra na aja okodwom ono so woni kunu okuta nkola mensa na waje akura ye wo na mama aja me tena wa ani mo chire wa mu awie wo musu mi suro re onko a mi papa wa fast wan square wa buru oba wa buru se twom ne me baba ya pagini ya ti won mo twen se tere baba mama chiri mai na efu ne won nsem baba ama be yi ama me wan wa se father comedy lie won so me da ka di lie ja efrem wa fa Christian na bi person so fa na wo ne wa se asa ko si mo chi wa se wi na se ne sa dia ko father ka no labor wo mo ka sa no labor ru na ta ho se ne wo to ti mo ko famila ne fa ne to mo ko na me fe do be de phone so ta ta samaso me fa drop in ma driver no ko fa na ta samaso mo ba ne ta ma ti me ko twe na si twiri di be to me ne de kapatikata na ya Vijina wapa mwame mame kwa mse wapa minu wabi ama vijina wana mse sebe bano Neja wapa mwame nume wapa mwame nume Neja sisi na mwotu Mwiye nitinu Mwotu ye nitinu Mwasemi ngofi ngobenzu yenyole Dame pepe ya mtiba ya mtini besi Adrava naka ya biya na nene furuka basa ya Tuniba ya mficha mangu mienusi wa Najua ya wane wa na me kope karu tent ba ku besi wodo na de bench mi no si wodi lazy self so nti me ko minim so obo de fo na eba mi radwa ya adwa me musa grofo di su nti cha e crystal be mi twa me ni me ben de na besi ma mi abusu ya fie mu kwa no me na na ba ko e fe na fie support busu ofu de ohia ni fie o pamufu no na mdi ni kakoda ambulance de so na me say mu fa mi funu mame ya makofuma de obedi de kwese yo mi fa ni mfuma de mame emi sunya da ambulance de so na driver de tukoya okoyi ma de si mi mfichire na ja donfo be ye memoa etoto collection kakra ma me kwa mani na be bia the collection ya so munya 38 million anapa no na ja sofi eso ne netemantam sofi ma itu netemantam papa ya tie ni sofi ma ayo netemantam timi na se omo ye se be kata so ne aye wufuso na ja me wo so wajiji sika ne ebo akolese omo ya ne omo e cha de se die na obo ame one me ba panyin ne ko kan ya me kwa de me ba no so enu anu ma age wo so na nya sika mpo ejo mo sa na so fie so do entrance bi ma bo afa ho kakra mo fi baby ben so ne ma me na wodwom ba ntima e ma kwa ya ko ma bo ba ntima dwom ma ko to anka etwa de ko to be do benya na ko to ti dwom fo so bai be bo ame no ma do fofo o ma de 5 cities 10 cities e be bo ame nyina so fi na ka ma ame ti ewi anwuma ne ko dem no na se ske nya 105 105 say 100 million na 5 100 million 5 and 5 cities okay na ja na se me be wa ne ho ayi o we ye sa ska we patcho me ba sa 105 cities no why na catch us say omunya sa ska no so fune de nyina agu mi dem o kapata so na o chake ye e kambo obu okay na me se me be aha unti why na 2 din sa ska we ti e kan nyina o ye kan okay $100 okay okay one of us am say no ma be kon yin ha ye no
system any nkunya ne ayi me ma de ka na watete o kotu nkunya na kan nkunya ne binim de kotu ya ifa nkunya 150 and I bet system for no some adam for me no mo je mi 3 million ami am mo chop 150 and I that can kai ko fa that can so be 2 million and I tend so o je mi 1 million ni na so tuatua enti wa tuatua no and I kwasi ara ge se akwada nyame ase kwa na ase aso obrim 2 million say me fashion rip na e dey fan kwa na bro so Matthew wo sika no e no yi story ye no na ye from 12:30 to 3 e wa pa but the summary of nkomo ne nyina e na obo on na de na sembe to yanim ne ba Christabel 16 years okwa awo so e na okofri mu ebusuane she date a on bekwa akwaye ye dru ho na obo ne maame se osusu se bibi wo ne nana ne wo nim enti no opese okwahwe che na ebusua panyini se ene sa de a se bekwa akwahwe mu okwahwe mu enti nke omuntu eyie no enhyeda maame ne se da bi obeye na de ene kofa nsem bebre baaye ye wie ye no ensabode be cheri na na 10,005 Ghana cedis 10,005 Ghana cedis ko sofo Matthew ho ye chase ka ne wie ya sofo Matthew ni edi amfeska na ma obo no sofo na de ne pe etuatua kama sofo na ohwe me no ba masre ana asawnya sa neti we on ga he we ya so ohwe me nim sa na so be de big ka ho enti no sa na abusua ne se da bi nsam na kɔ so dwoada no ɛwa ha no nya ni nyina na ye no kre enti no omo ankasa beba ha enti abusua panyini no ɛwa ha sofo Matthew ɛwa ha ma panyini mienu bi ɛwa ha na oba panyini no ba betena akonnwa ni no bedi akomo enkomo no so ye frɛ no maame ode emre so no so beji na akonnwa nti abusua panyini so de mpacho adama me se yentimi ntwum akonnwa ho enti mpacho ho ye de nyame ase pacho di no se fa wofa Musa eno bia di ni mo ofori apia wofa Musa ofori apia yo pacho ofori hin ne baaye si am no ka se de be free asakra kan fence hona mido hona wodo okay krompan tetrifu yo so for Matthew akwaba si ye hye na watwi mienu na watwi mienu mu kraye no wakasa abroso a menne wakasa wase ato aye hebio boko de Kristo adumunti okay yo ebusua panyini me hyase efefri wo because adano obi ofre ye bia ntiase ese mo ka se furu no se bio mo de hye no mapo no de ama obo hye ye honum kakra eden ne sie yo mami yampo eye na ma obo okay mse de ubisa me sakraka se wi aho na medom yekuani enti edan mo ho na omo frɛ me se obo ba ekwa awo so na okwa awo so akoda no oba na owo ye ndie Akoma FM 87.9 Kumasi ede nyame se ba akoko ne ba akwa kakura e behwe de aka nechi dida na omo frɛ me na de sabre na me committee nso mtutoko kakra ti menya bika jom se sada menya kwa emba ti ade achi a to mo hwe akire ma beni ampa na kese me no mu din sa wo so kasa bibia se de de betutu ti ade achi ano pa no na me si mu a me de bai no kura no benya oho bi e ba no ho ti mo ho no nyina na kese mo frɛ na no mo kasa ti bo be du ba ko mo ka jere se e si mu a beba beni ampa be dru se wia Akoma FM 87.9 Kumasi na adwo fa akoma ko ware sewia na kisama one ne mba no aka sewia nti papa pacho yesi wa no ofom ti aya aha we bedru sewia ho okay ti bedru sewia no na mebusa se na obo wei no mo se o won fie na mebusa se na e chance wei no mo se e chance ne me maame pani Aunty Bea na tie pacho chan ne ye hwan a e chana yo bo maame okay ti se bia se ne meko na makwa akochia obo ti se kase na nyam tema me bai na che se Akoma FM 87.9 Kumasi na ayenti go kochia no na msa bai no bebetina ye fie ho
the better if you Tina, I say, is so home, you quite a fasoa, a be a moon and a sea. To me, Fred Luciano, a crano, a dam, a young mam's up on a dam. You could see I know, and I ain't seen. Where you are quada, it is a jet to ho, na sembre, na at the council bar. It is the same per se, you know, soon they paid the TAB, near when ye moon see na bibia cocoto, no musenio mati. The Mrs. say, Akoma FM 87.9. Yes, and a yawa there bay in our tree. To me, Casa and when you are jitum, say a ye. Now I ain't to make a sacrasso in your baby. Yes, and a sanity, dear. A quite benny befasso, the more benny but you say sky, the bebo, you may in Hobra. Tea, a year now, minia barco, yes, and ye. You used to 6,000. To go by son, me two members, and a Quan benny befasso, even your scan. Yes, a whole ye ding. To one casse, my sanity, is 6,000 a beba. The CCR no 100 year, with the 3,000. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. So find to 3 years oho. Na me ko to me kwa sa 3,000 aka. Me de be send wo na to 2 years oho bia no dia ye. Yes ye ne sa no amu ho a no ye send ye. Adaka ene kora no ho nneoma. Ti ho a no omu yi 2,000 e de maame no se mo fa ko sha kora no ho. And your mom to men are tired, and lazy moon. But yes, almost 3,000 send ye. Almost so air cock, no more out here at that council hooker. Do you know me now, Papa? Yes, a meme sacco, Sacracas, we are home. They said, maybe going to be quiet, not chilling. And Clement Akoma FM 87.9. Could I name up the water or barn or bar? It will buy no more with Bussa, she, yeah. Kunet Pacho, Kunani Hania. Dear, or worry. Christabel. Oh, for Wareno. And Panachi. And a bass and a crown, Mukasenka, and Daka, any from so with ye. Or for Bibiamas, Hunobusia, it didn't put me got ye, sir, a ye at the Kaka be infino. Into Busian and the Abbey Yadi. Okay. Little Mamma said, it took a bass, and I send your son a tear, dear. Maybe this 3,000 Nakarabas or so. To away and away so. Man, no, worry, I'm in a way. 87.9 a war in to a much be a much then. Also, the sanity, dear. One is 3,000 I can't be bad. It means I may be okay. Martin. And the amount fast as cannot answer. It just one on the end by our twas ye be. Tea, a breno besson, queada, and the vetch my yawa than a drone. Now, Miss Abba, Sylvia. To be buying, and me say fidibi e kasa no to 2 tunes in the 2 year no so can protune be na kwara no e na wo ma hia ase om to tunes na say say you na ba no fan ni gidie bi anase de na kwara ketua wo ye wo onye ohima na mu bi say duma wo 87.9 Kumasi to me sorry ya me kro no bo wo mo ahihye system no mo bo be no mienu ebimu ho Ade be chiama yanka yesie wo de hie no. Okay. It is say we draw no boy gina system to home me no da ne nia no woko. Ti ne ba no abe ma no na wona na tutuo no. Ti menim ha tutuo no mienu. Ti me draw no an we sabo na beti na musena. Ti say adwuma mo di moni na age ana se de yi. De ho ana osere na musasa na ma me we so no woko me se frɛ no ma me. Nti woko ofrɛ na obaye no na so boye nkofi. No so fa fie de me nko am sa fie de won ko sai Akoma FM 87.9 Kumasi na me ko ye die ko ye no je se owura dem ti na me gina nimu e no friend so fa bra na me dem ane na me ko ye tum ko ye na obusa mama ne no so maba so mba na so ofie so mba be chia ti me ba ye no so no to se me be hunu ayi no hihye ye se de mai bibia kwa akosi na me busa mama me no ne ma no si bi wo ho na kwara so ne nioma ye de be siesie no gyan kwa na waboa no wo so fa ne nyina wa ha nso sa de tie dia mo fa ne nyina ko efie no ha ma nioma ne nyina no mo afa etim ko ba se bi wo ha ne bi wo ha wo se ne wo fa mate Akoma FM 87.9 Kumasi no so fa we de emrantie no ana se de no so ni akwara nsitie no na makọ fa wo mo de aba be si ha no wo yi no sa
se se ya fa agro no bi won so afa bi kora keto be fa agro bi nu amana yiyi ti sa na tie dia unam de fidie ba mo munye fidie no bo no so fa aka mate de jam dem sorry am de ko yefie ti mi ko ye no kwansini dem hunu se cha woba nti oba ye no kasa no nyem medi kasoma ase mko frɛ cha no mra ono kototo nneoma no bi nti yakwa akora no ko ye no o cha se wo ma nti akora no de nneoma no ba nti de ba se no fa ne mo si so no ma ya yensane na de nneoma no si ba maso nti wo ho no mo a me ko obo ho ba ye next na cha mai na mo sa asoma akora so nko frɛ no ma me di akora no okoro no ohia cha na wo ba di akora no ba ye no o se na nam ko ye no ohia ko no wo ba di kwansini se wo ba na ono ti se vidie ne bo no wo fa ho to ko ye no na ko ka che ba se di akora keto wo ye wu na wo ye se no eye eye ne na Christabel ne nana no so ka the same thing okay to ko kan sa no se obo no esun no maame no atwetwene ye oh eche so sorry o to oba no di so oba na so kasa no wo suba na mo se adan no se obo na esun ma twene fidie na wo bo no na me ko ka che se omo mo nya fidie no bo no na obo esun ma to atwene na mo se bra betena se to ye na se say abi makase aden bibi wo ti man ko hwehwe mu a mo mpene so ben o endo obi aka se wo mpene ba ko hwehwe to de bra betena se to betena se no na busa na mane na o se ofa ma komante ma me pensuo bi no mansa na o suma akora man koto nsuo bre no to koto nsuo ba ye wono mo ye na o transe kakra na bisa na o se ofa sisi akora ne de me se mo kwa ko hwehwe wo na 87.9 kumasi na si wa kamati di sabre no me di canopies aba ya mo ebo canopies na o di nkonwa nyina so aba bi go ho no ma wo hye di wanda busia na kakra na wo ho no na me frɛ wo na me sisi asema kya ba abekani nti no yentimi enhwɛ ma na senhye saa na o kan ye se e pese na sehye na so yentimi hwɛ mo wasenhye na busia na yesen ye hwɛ ma bi ahye di saa na tie di a mo ma ye ma ekya akwan na o ko hwehwem na de besi bia no ebre no so a ye mu na besi me fan say ye buy na e kai aboma frɛ 87.9 kumasi echi ya wa de be CMO no to onyinto na adaka no so ma wo ma frɛ won so wo wi nti won so ye de o chekere ho di kai ya de ko akofa me frɛ taxi driver no buy na ma ni kan ho asem se o ko akofa adaka mfiri asafo e de akɔ bebia na ona na ne hye no Pramso. Okay. Di ko ba sa no na che so yen se de bofo a beba na che so ne kwan Christian akofa da kan fira safo de akọ pramso ho. Di se ko ba sa di ko ba sa no na Akoma FM 87.9. Wa beka se ya yetimi hwe ma na senshi ntino me se kwa me on frɛ mochirema no nam ne nkasa to frɛ no no na me yese papa pa jo se no bibinti yetim beyi emu no se de ene o kan ye no tim srawa so yi a sa fa hye mu maye na bretie mu no bese aba ne aba be ndi ko ba sa kwa na che se ai se ne bo afura so ye srawa bibi na aba di wo de mepe bibi kakra ma na de atonsu ano na fa hye mai na enche bretie mba be no so no akamati na me yi 50 cities Akoma FM 87.9 kumasi tie na so ne nyame yadoma de akye no pa me ma obi aba behwe se wo de ahye ya na no so pani waka no meye bibia nti wo de men ha ho smart na me se no mon frɛ de o ya adaka no so no pa be bi fa adaka no simaye se de won ton okay mo bretie mu no e ba be fa de bibi na asanka mu ntra no mo frɛ no de o so wate de on de bre no so ayemra na emra me fa de ko ba sa na mka che busuan se de sa na tie dia sesi no enne wukuru ye ma no efiri ne akwa akusi adwoada onko hwehwem to hwehwem wi a ye sie bia no ma yasonte na yenkoyi emu no Akoma FM 87.9 kumasi yese ye nyina de esore ye de hwete ise me so no me sa akọ titrefu tim godu titrefu na kese makonta ba akon so awu na me se ne me kwa akọchi abusuafo no nti me ko se me kwa akọchi tim ko ye no na me sa eba afi tim ba na me sister ebusa me sa wo hu akonta no na me se debi no so ma ba ha ba hwehwe o me ne kwa Christian na me se ne me hu o kese mba ya ambetna fi tim wo ho no mo a
ina hunu se nkuntafo no e bae no sa ya hwehwe wo sa ye hu na kurum an se ha no so pa na ya pe wa ye hunu sa se ha so de ne sa na wo se ba no se ke ba ho no bi ko 87.9 Kumasi bra wo so nti ye twen no ma na ba na le mi de no de bisa ko tifia no mo bae to mo bae ne ke se mi sister chan no e ka le kwa me de o mo so ndi wa ma bi na bu so mama de no so wo mo tenka se ye se emu ni ye nyanyi nti ebusua no ya de o ware o ba no nkrofo no se ne o mo ba se wi na mabubu se nti o mo ba se wi na mabubu se mu no e se chan no se ono na ama kwan nti no se se no nkrofo so frefre nti no o mo me mra me ho no me pam chew na yinku ye mu no na mra me si Akoma FM 87.9 Kumasi nti se o mo eno mo bae to mo bae no ho be kan se baby me ni abusua de hia ye kakra wo ho no nti me kwa mti metena ha na menye mo asem no ho pene se yinku ye mu ni esi nti ye de na age sem ni abusua no ka site na se nti mentimi enti de wo kana se na echen ya wote ho wo no na amasa ne mo ni nyina aba si ye kan no wote no ho ase a ka we nyina amba nti won wa ma bibia ba so fampa chof bibia chemi na de bae no yi nyina ye hwe na ye ntoto na mse enye adwuma nti makonta ba akokora ka se me osreme a bibia o makotige me meka no Akoma FM 87.9 Kumasi o ma wosiwi ana me frɛ Clement me frɛ no no se sister cha sembe no no mo kan ye se wa ba me nkyɛn one ne nse no mo ba me nkyɛn na minim asɛm kora no mo kan ye no so woni yen ka asɛm bia na sisi ofri akoyen kura ntokwa foforo asesi ha amse ntokwa bai eno se obo ba be ma no eno one me ma na eye adwuma no sabre na ifie ho no na omo ye valanda bi wo ho no to omo de omo ne ntokwa anya asem ketua de so mapatapata om kura ma afedie so adwuma mo wofa wadama ye kase ye kan nyina ebe wa pa ba bebe bia wake edri kura no sabio obi oye badwen ba bia otie bia no behu na ma membrɛbrɛ mu kakra bia questions and answers no na ma ye time no yetimi manage ne yie wadama na what say duabo bi akoso na wunim ana eche na obete entina owo fase echa e ka say o so kwohwehwem de enti a ne nana no ewu ye ntisa na sebehye no onya mpupoye se duabo bi akoso o baabi me ba esewia no echa no ka say eye ne maame sapon no ba na abonudua enti okoto mpaboa bi paboa to ma akara 87.9 friend ta akara mpa no so wo modua okay na okokoto mpaboa na oto bia ma ne ba na akara ye wi e ba mpaboa wura no se mpaboa mia bi aka mepe enti no so onye yibi na me kora me de metua aka enti me betua me de no a me betua aka enti no aso oto ma no no yes akwara wona aide okuma akwara okay so akwara nti o ma ye ko frɛ akwara na so ho no bai ye we no anana to bai no so akwara no wa abodua ye no kre so abodua bobia enti that day na o insist say ebusua panyini ono na ye ne nana waka se opese okohwehwem nti no wo de ebusua panyini no obema na kohwehwem se be ya adaachi bi ne mbobodi kra se ye ka se kohwehwem na wo fa ampene am ya kohwehwem na akofa sa nyama we nyina e de aba no eyie ne omukwayi body no esan ba fie ya wada ne ade nyina wada ma na wo krom ho no eno de no ka se me ba ho a ana pacho na wo krom ho na wo tetrefu one ba se we are me okay ba wo te so ma ye yie ne bibia okay one frɛ wo fa se echa embisa ne se die ntina fe de ono ampene ma ne ba obo ekoye eyie no no mo ye bibia wo so mo ye awo abusua panyin no wensi ase echa de ma frɛ no okay Clement wo na me frɛ no so makoye pacho Clement ne ye hwan ya oye minu ekuma me pacho yo makoye mu na ba so ma fa ma ye fie ho o se obo se wo mpene temo a pacho kasa temo a wo mo de ayi no ambulance ne bae no obo na koda ambulance no anim ama driver no ti ko ba sa no o ma fa emu no amba yefie ho okay o mo de ko ba bi a obo nti okay enti omo ye ye ni nyina wie bia akofa sa ensam we nyina aba no eye sika na epie mu no sese wa me yehu se kawo abusua panyin de no wa ye ready say wo de 6000 ne eba em ye de esie wo de hye no
nti amunum ho na oma omunyina 3000 omufa bi nkoya adaka onana no ho niama ebehia ena beema na one onana no wo ye no ebusua so baaye ena omso omso de 3000 no ebeba ena koye 6000 Ghana cedis omuye ye ni nyina awie ye no na ye se 10005 ena eba mu ye kasa ye mfaso de but eye nsabode apie mu na 10005 wada mo efiada no ana kwan be na mo fa so a seska no motete eka free ma obo se oji seska ye free so for ma fi ho because ono na neska ni nyina ewo no ho but oden na onim fa no so efiada no ye ba be hia ti be hia no ne je sabre no na be 10 11 na awia no e hia se pie na me se ne sabre yentimi ntena awia no to mko pe canopy baako no mpenkonwa be 15 20 emra meka ho bani ampa menua Clement no ekodi se adwuma no pe sa canopy ni konwa no bae ti etena ase no sabre menua ba kuma baako no won kran nti ya wada no anya kwa ba fiara no ene obae ti enyina be behia ene ebusua na nkae ni nyina ti bae no ne se omo tena ase eye no mo ye hunu eye no mo ye no hihye bia o kasa na nyem nsabre no di ahia atoto efie ntotoye kakrakra ansana enoba etikoba ye no ye ne se ye ni nyina awie ye no se sofu mati no egina mu ye bibia so no de bibia besi efie ho bia no wontwe no ho na so oyo bia mu nim ne se oboa ebusua no mu ye bibia okay bibia besi efie ho de sofu mati wontwe ye nya okay ne ene ne tie etikoba sa na so no egina mu na wo ye bibia ntino ye busan so mu ye ni nyina wie no bonya sika sen no say 7001 okay na de o mu di kai ye no de wo mu e de no 2005 ti ono de wo mu jeje no correction ti no mu de makwara no say o mu fa kototo ni nua ne ti ndi amono mu ho no a o mu de ma no ko okay sofu mese mese sofu kafra wo fa musa mesan aba wo hobio na babia adano ema sebio ebimu ka se omudi ohun ya okakra se wada ma mitimi ka ne sa ne se eyie no na wo tetrefu ye no sewia ye ya yenim tetrefu ni sewia no emu enwa bebre enam de wo fa se echa ka ye niti wamba ho na emu mo ye ni wie no efiada no ene de mu besi nkonwa nti se ya nya yi a yensi nkonwa je se wo kire mase na meba ho amwa kire mase ma waje wa ho me kakra bi na mako Prophetess Vivian Frimpong ene obehya me nkomodem Hansan wako oye founder of the True Believers Prayer Ministry oni ebedi nkomo semaduntam ohia obekọ na ye nkomo no ya to aso ntetefo ni ahwefo ma mo nkwansa Prophetess Vivian Frimpong pacho good afternoon aya no ahwem ohun aye fe yie ohun aye fe papa you have a compassion na nam ene mba bi die hyemu na ya ba be kire etiefo se ye do wo mu die nyame de adua ye mu no okay ye nsoso ya wo se ye no mo ebeche okay enti eden na nyame de adua mu a enne wo pese oni ye nyina ye beche se maduntam na ne ye ko mate se nwum bi wo ho ana achade kakra bi ye enwum to okay unyankopon nam ye so e de aba wo se ye ba na ye bebi so na etiefo so hu de yensuso nyame nam yeso okay enti ye paid commercial interview enti ye kobo wonwom ne kakra na ye tie bi hwie a na ya ba na eni wedi nkomo ada obepa ho ntuma na de bekoso nyina na abedi ho nkomo enti ye tie prophetess nwom ne kakra bi ye ba ye beto aye nkomo no so on the beat. No baby, baby.
move. On the way, boom, 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 no baby, oh. 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 No baby, oh. What you done it to Nyankoponsu? What you done it to Nyamisu? What you done it to Nyankoponsu? What to me a day in a what to me a day in a David is a friend of my brother. Maybe see in your future. Oh, no, what's in here? I say for excess radio, don't see a bump. I want a crew. I rather want ready my way. I rather want ready my name. And catch my way. So, I rather want ready my way. And catch my way. What you did, also, I rather ready my way. No, see a bomb, no, that crow. Radio ready, ma obi ampa. Yo, prophetess, yes, I am brown hobby. My a day a Kenya ma or far. Sasim way out the board, no mono. Dear a Kenya mea, a man, this abon a buy and say, so beji Christo dear, unyame omre at the mount. Okay. The dear one say ubenya or train. No see a bomb pre no that crow dear. I just say also omrebeso. We know first album and answer why you did that. The patch of medical first album and no, yeah, she shame me moo, Bonnie Bea, my no, a J, free me. Okay. And then my first album. 80 second one way a day in a dash and you only did Ben a dash. Kunimdi, Obedin kunim and catchy. What lunch and as half now be lunch. My lunch. Okay. My lunch and check crab, bear with me. Okay. It is Obi Pebia Tana so episode TB near dear one she share to say. Obi Pebia to her. Me wa pen drive afen so e we YouTube platform ni nyina so oko YouTube we bi ho na TikTok so e na Facebook so okay na True Believers Prayer Ministry e wo hen na wo be kan ho so kakra de a che wa ba he de say ni nyina na de afrafra de ama ye asafo a e wo kono okay Accra Road ya koi ni kono ntem okay eye ministry a onyame afa me so de asiwa a me ye fanda me da ano onyame frɛ me be 15 years ni nyame nam yeso eguso ye na dwuma okay nti apart from prophet edwuma o ye as prophetess no enwom no so ya another thing na o ye na den biom na esan ka ho nyame dwuma na ye prophet nyame dwuma no na enwom to no ene adwuma sese ekura me sese ya honam adwuma de bi keka ho nenso so de hia me kase ye nyame dwuma no a wode asoma me awieyem le na enwom to na asa be ka ho no enu na ekura me kase pa ansa na me nyuma nketenkete ye wo nchenche esan ka ho okay nti ka enwom ne bebi wo ebi biem ana say album no so we nkwan den biem ne wo so okay wo so ba konso so ye ebra meti asi to kakrama ye eja fire ye de o pe ebra ye won kwen eja fire ye ne o pe mede mimu ade nyina eja mede bedo nkoa mede makoma munse nyina nso eja mede bedo nkoa nti eye 3 albums akono so to kakrama ye nipa wu achidie eja akatemu nkoa atemu ada wone wo mantem enti ebra yeti ase ayenwuye eja faya ye ne e wo pe ebra ye won kwen eja faya ye ne e wo pe na first album so amede bae no so eno so ye hwehwe mi mu 87.9 Bonnie Bea my no eje free me you hwehwe wo memu
hwehwe wo mamu boni bia waye no eje fafiri wono ja fafiri ye ya boni ampa na social media say de ho na bibia ekoso wo ho wo social media handles ni bi na den no mo peso mo follow na omo no di nkomo wo ho no so o pese o ko search abebo Prophetess Bea Frimpong music production. Okay. Ba onyame nkonkron do beko. Onyame nkonkron do beko. Obi be nya telephone number so na bia producer na manager telephone number. Na bia obi person no wudi nkomo a. Actually my telephone number is 0242 87 08 25. Pacho sisu biem. 0242 87 08 25. Prophetess Vivian Frimpong, founder of the True Believers Prayer Ministry. Nyame adom odinwum mienu na abedwama so a opese montie montobi na montie na monsacha madwen free bone ho na saisha ho cry se nyame eno bedini ye prophetess ena me selcom ana meboa pacho pon ye kabibi kakra bi che ne ye pon ministry na nkasa no yehia eda ukuada 7 o'clock ene ma ebompa ye 11 o'clock ne apon ye pon so a yetena se eye cancer kakra ye nyehwe ho kam bebisa na ne ogidi a wo de bewura ho okay sanse onyankopon edo ne ma kwasi ala so after church ne 7 o'clock ne apon 10:30 kwasi da so mo start no so 7 o'clock ne apon 10:30 ena ukuada Bible so 7 to 11 o'clock counseling ni wonje hwe me fa hwe ma udi gidie ba be bompae Erade ebetio yeda se papa se ne wabesra akoma mu nsam na oni yen ababedi enkomo mo a mo hwe yen no enen so yekọ sewia tetrefu yedi kan aka chem se last week edwoada se ya ena na ejadam ewa ha ebusua bi a omode hye free mu Christabel 16 years okwa na ofree mu ne maame esi omoye ni wieye no sofu Matthew efa ne sika wache abra wonim ho hwe ebusua ne tie ye no omo se da bi ensam na obo be kan ye no nye ni nyina na ye no kre enti no omo beba na omo ne yen ababedi enkomo enti ebusua na ba omo ne yen ebo enkomo enti enyi we fidie no emfa emfri ha no mo sei ye betwa enkomo no so na ansa na no ma yen fa onko Charistic Ventures eye Zahara Herbal Products Zahara nupa no ebi eno mo dia bedwama so a omo eton so ohunam eye wo ya sexual weakness untimi ene oba ene yie untimi ni bema ende yie ni nyina no kope Zahara Herbal Products ni bi eto na enom obenye bi ewo pharmacy herbal ena chemical shops nyina obenye bi ewo ho frɛ omo ewo 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 ne kope omunro ni bi ento God's Way Funeral Home or say a one-stop shop for where ye ho hihye ye gina bibi bia efa eyi ho no fako God's Way Funeral Home say ye efundaka no fako honom abrochire de Ghana de ubenye bi ato ewo ho bebi a wo ye yie no eho decoration eho nsiesie nyina God's Way Funeral Home be ye edi amaw ye di emu no eda mpamu so ase ne ye be siesie mu no ho enne ye de hwiren flowers ne de atwa ho ahia eno so God's Way Funeral Home ebe ye edi amaw wreath ebisie do ni nyina omo se omo ye bi ewo honom afensu video services se yebetwa eyie no ho video yebetwa ho pictures nyina no wadaroma ubenye bi ewo ho fako God's Way Funeral Home ena afensu omo MC a eyie no ho nkasa kire nyina efiti fiada na nwumra akopim kosia da yebewie eyie no fako God's Way Funeral Home omo osofo ha na mekan ya na ye mede no oso wode hye ne bia no wonkwa asori enso otoye no pese ye ewufusom ede ma na owosofo a oba be ye ewufusom ede ama ode hye na we free no God's Way Funeral Home koho na omboa bibi bia fa eye hu de eye God's Way Funeral Home na mo enda mo hwe onua TV no samo hu yi Ghana month ya pa ho ntema ewo ho enti Akoma FM yenso ye bepa ye de ho minim dakro mi station manager baba me kape na chese obetena ha fa so obi ama so ti minim da Akoma FM yeso Ghana month no ye bepa ho antuma na me de Ghana month yi mu nyina me se masesa me di se me di ya abene wa Beatrice Wiega bra no bosumi we ye de ahya adakam ya abene wa na na me de ye adwuma ebusua panyi wo fa Musa
eda ho ewa ha enche bia station manager Ransford Nana Osei Asare ono so ne ba bedi nkomo kakra bi e de afa Akoma FM ye Ghana Mans niama ye beye wo sabosumi we mu nyina ono so ba be pa ho ntema ne bi e de ba be ka ho nsem kakra e de amayen ofa mu sei me question na me bisa wo no on say ho na da na etiefo ne ahwefo ne nyina na omo ntia ase say sebio mama akwa ba mami ode ba cho ho ye aya na makasa kese ese monne no wo fom woti ha na voice ne ba pa o bet na attention afa o enya fa o ye emfa o kra yo aha wafa e ho na pese oyi ano de mami no se bi obi se no mi funu de ana efunu aya pone de musio funu aha musio funu ya nya ye mami na aye na ye ni wenya ni sika kakra de a mepoma chowo e de na musi nkonwa se ye no ho de ba ye no ye bebu ho akonta mesremu nyi ano maye wo fa pacho yi ano ma de wo ka no se obi anum se ye ye wi a ade achi a na se dwada ye tena se bu nkonta nti se na ye no so de na ye se ka ye ne dako nti no maka to woda da se ka wi ya woda na eda fiada no ebusuan de behia nti de no nya aka to wo masom dada nti na bia so ankasa akora na ye no me ana se ayi ifun man kasa obi kansa kamefa ade no me body ade tin ka me be discuss se obi no kansa akora na de na adwene kan ye chano a obo no de na adwene kan obi ankasa akora ye no me ba onkasa ye no me ba etina ende na ebusua no wo kwan se ye wie ye no nko ade osamotena se mami ode kasaka kre me pa cho ene de akola no so kasa obi akasa ye no me ba no wa brenya me pa okay kiyen ko bubo kasa ka me ni e kire nkototo ye feska me be feska ma me nkototo no niema no me ba de ke ko ba ho sa ye de obi an kasa na ma me no me ba na chan na me ne ti de mu no wona ka kire me se akola no obi wa fa ntiti ase no so obi me nua ba no de odi me kire ne ba edna kwamala ho akuku no na achi aso wo ke de hwe ne me me nyina kata sister ade a wo ye ne de enye me pacho echa no oye odai e na obo ne ye odai echa ne ye me ba mi sister penny ba ti me ne nete okay e echa no so ye me nana there be obo ne ye onana ti echa ne ye oba okay to nana kanso ne Christabel ya we free me yes na me say na mse nya no kore okay enti wonyan woni wose obaka ko hwehwem okay ende hwehwem anya ti ye ba ye no ye ba tan ase no ba no sa de asenti sa da me ba no so kora ate na ye ne ya se what this asem na to no so no wose mpabo na be ka ho asem wose woko na o mu to mpabo na akora nso pempabo no bi no no so baba ko school ni Christabel no so ye free pa me ba me afia no ni Christabel no so ye free no se mpabo ye be fe was miss minister no so niska dia wo de so fa na nyeska ba be chia mpabo na ka ma mu nyina mu mienu de no wo ja to no ho hwe afi de ye batan se na ma me na sa be ka se ne nana makọ sofu bi ho se obi na abondia and ye ko friend nana ne ba afie ho na sofu ma ti ho ne ko friend ba se o mra na sie wo nana sisi wo se me de me nko ba bia enti nana no so ti wo nso ntimi anka se bia akola na so wo ka wo boa no no ne ka kire me won ntimi anka ho hwe ene eja me pata me ba na so ntwa so no wasi ni asam didi besi besi enti ye de twa so ye de ya anka ho hwe twa so se na so baka ko hwem na afere oja akire die am ya betena se akofa yisik me be disike ya ba ya ka bibia wie ade ba kyan me na ye kofa nkonwa ne ka na opia besisi wa ye be ya adaka nyina ko tietia ho ka ye wie be fa ba afere wo ba ya ose asam ne yi ni je yisi ko hwehwe wonti ase ana ana ja wonti ase de ana me fusi apensa wonti ase de ko hwehwe wo si ya ko hwehwe mu a na kora no wo yesa wa asefu nyina be hye onana no mase be hye na no so so ntan ha ma onana no hye nti ko hwehwe okay ndi ko hwehwe mu na ko hwehwe mu no ne ye de ne sa na te de a mo kire ho fu na de ko hye mu no me ba no enko wa yi ato ho nti wonko no enfa nhye ho ne de wo fa kan nyina nti ho no e de amaye nti se de bia ensam no wona ye nyina ne yenti ye ho ase na ye sika na because say wo fa kyerem say mo ankasa ya ankasa e cha na se mo kan ye say wo nyina ba ya nkwohwehwe mu dia ene ma ho ne nyina ba enti sika no mo manim no sofo Matthew
otu ska sen din na kire mu was 71 million 7,100 okay and yetete ye na na chese ka no yakoboka 20 million it is not just there by man so discover by no see tema no it way and was say yes in your musu ye no musu ye ho de 8 million and chese yete 22 million de ka ayi human ye 30 million ye de man no it ofa ma membra ho ma me ode me to question here mo mienu pacho de obetimi eyi anu amaye bia apart from sa scanning entity ye no na obia feel say abemu ana abrantie na one mode hye ne fa afuro na okwo na fofia ntoata mode hye ne hwere ne nkwa no ne ni kwan senka mote ne sika 3,000 ne mu bi kra de mano tan say waja akra wa akire a e wo say mo amoboa na mo hwe no because so abaye mode hye enti say ne ono discover ba ne de aye yie na se yewie ye ne yenya mfaso iska bakakra ade ne emfa ma ye ba ye nana na oho no ne emfa hwe no pacho betuma mo mienu ye wo ka no enya akora no abotum sika na ode baaye ne mo ye ne wofa se wofa no ye ne busia ha na de se sika no baaye ode baaye no ti ye bibia wie na kese ye ne sende sa na tie dia e ka na ba beto ho no wo mo ntibi no mo soro ko agina to mo ko agina no se mo mate 800 de so mate 800 dia na o se kote 800 no e free wo mo 3,000 na so na ko ye 2,200 ne 2002 no e de ma wo sa na ko e ho na ye se ye ntia se kire se we jamo baby boy ketwa entina nka mo fa se scanning ka se ene ye mfa nye mo pacho mo nkire ma me wa ma honsa so me pacho ye ho ne de tie ne se ya santemem ha de se akola wo ware wo ba akora na se onye ne ho ade a owi a untimi ma yentimi ma won to adaka onso nkwala nkoto mienu na wo je nkwala bone se na aba tie timi wo to adaka enti ne wo se yedu wo msika ma wo mu na de tie se sika na wo se na wo ni kwase de ma wo mu no akobe ma no wo hwa akola ye social warfare fa ba asem no mu ama se si e cheska abosome no be ma ne be ye kura so akola no aduane ye minimini odi meche ye koto aduane bi ba akola na ye sa diska koma wo mu enti social warfare fa na be mu a ya hyehe emrade ama be ma no se busumi bia de wontua ena aduane nso so a wo se wo de koma no wo se wo de koma no bibia enti ni de ye ntimi nkote wo musika wo de abrese mfa nya yiye no enta emeto ye nsa mfa nka ye ho no enti na aisare ne ba ye no okay enti busumi na mo ni social warfare na asese ye se busumi bia wo se abrante ni discuss ba no mo de hwe ne ba no mo ko hia ye no busumi aba ma be ma ne discuss na ba wo akora nkora busumi kora nyamba busumi nyamba se dwade etwa mu ne na ye busumi akola no Christabel semni si ne chi na mo ko social warfare enti eda mo ni social warfare ni we mu shine de busumi nyamba no mo si busumi so asen na ka on fa mehwe mo na na sa be ma no se busumi bi obenya so si obenya 5 million na se wo kura wo so ye adwuma wo kura no para yi na wuchie ma 8 million na de 5 million ba be de na wonya bi nsusu de ato aduane adi adi sa na tie dia wunya na wo so obenya 3 million nti wo ma ye ho nkrata nyina ho chese busumi ndo so wa de be koro no akire nsukura no aduane a be akola no adi nyina wo mo de ko eso ada no baba akuya onana no wo no ho no o se on fam masa se ne wo so sidiba sa na se wono wo mu gigi sika no wo di 25 million e ma ne se won fa nsha akola no 25 million ma hwan ayi dan ne sa sika na mo ye ya wo mu to collection no ayi ne asolfo bi na akola na asolfo e de niema en go start 25 eno ne de ye asolfo na de ma omo we ni ti be ma na ono ni mo de hye no kwawo ye ne de ono nso na sade o so ye as ejane de e o sese bio madam obusuafo mo so mo hye no e ma o ye because adane heya na de o hye mo nana no menidini na menka yo bonu aketoa no mommy yes mommy e ka se niam e wo se odeba no onfam ba se ne wo se odeba but ye besia ba mo hobi nkomo ne ntwa so ye be call power specialist herbal hospital ye ni ohine yiri akosuadua ya e baba bedi nkomo na ansa na omobeje akonya no ejuma bi e wo kumase ha o se opobi ene na ye ejuma shop attendant enti wutie mi ya se opesa wo ni shop ye adwuma metade no ayi ama no wo pepa ho na wo prapra ho ni ade nyina na adwuma openipa ba akope o se opobi a nenimote a ubetimi asre ache ne customers umbemuna na wo pam wo mo
bosome so a obetua aka 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis this is 10 million and odebema wo ose obema ba bi kra so ada edwuma mu ede obema ba bi nso ada na opesa wo di edwuma ma wo nua bi ana wampo na wotie ye me se oba ewo kumase muntie ni ye ewo kumase 0548 557280 0548 557280 frɛ ne pejuma efama unua bi na onye 3p garlic mixture garlic eduro papa Piwak natural enedi edrei abedwama so ebusi immune system no bu nsa wote yaw ojonso na obra kope 3p garlic mixture ni bi na enom ubenya bi wo pharmacy chemical herbal shops na ubenya bi ewo ho fe Piwak natural ewo 0248 928824 0248 928824 pebi na eto na enom sanso na grow fine enso mojedro wanwaso a abedwama so koko na mpanyifo de ayesa edrei ubunsa obre wuntimi na wenum ato onaya yetititi osa yetititi osi ananse na ache wo yare bi na ebo kokko no pe grow fine herbal tonic na enom ubenya bi wo pharmacy chemical herbal shops nyina Fred doctor ewo 0244 596532 0244 596532 apomodemre na wotwetwe mu no ye kasafa ya so no eho na wukwade di yanimu enso ye de nkomo ebebrem immunization ye wo ye meye wo se ye wo mompane bi se be ya nkra no ebenyini yie sa kasakire no na nyame ya adoma wukwade nwumre no nso odriefo abnade pa ene ye ebeyisa enkomo no nti wukwada ti apomodemre ni bi na wonso fabo uba no ho eban Collins what the can't answer mama chance so numbers need to jakra sana ohine ira ba betina and kwasa bara mete so say yakon Ghana month Ghana month it makacha nita said that you bedu from obia no akache kwada uduru na wa hye Ghana tade ye ma wo so okay eti na ye bebo ye din dia kire Ghana for say me say papa ya unyame o de papa ya unyame and ya de be ko Ghana month na na me say frame ya abene wa mo na Ghana month na say ye be ko fie eti o say adidie mu ya setra ni abrabo nyina no eye efie die na say power specialist about hospital nei ye dwumadie no adanse na ba di biem say abibidura odoma ko nyame de ahye ma me nsada na de akere no na sayare wa kese no o say ye de ye hotoso na timi aboya pom den ene asetra mu nso ntini abahodo ne ntoso de ahodo atugu yare de Ghana fo yamrenie si ebesa akofa na aboa ya pom den be pa cho power your numbers na 0244 54 44 22 0244 54 22 yeah was 0200 38 31 0200 38 31 na wa WhatsApp yeah was 0555 78 be pa cho offer no na utu anamon kumase ye ofe yase ya na just bro police station the dinhwa ni mu obi ani ho se fro ho adua ya junction o ka kire mate ni driver ni bia na onim ho a obesiu sanso na eyankran na ahwe fra eye kwabenya ACP road no so power bus stop ho a na wasi na wabeka yensa takrade fo nyina do mani e kirem ewo Anaji estate ya ne hantama rua bank no ene bo ho pe enya yira kwan eti numbers no BM 0244 54 22 0200 38 31 and 0555 79 ni efe number ni adwana koto ni nyina ya Dr. Ohenere Akosua Aduaya and then so abeka yensa ewa ha ntimeje mama no na Dr. Diafam ni akabia no so yare beto amuso Dr. Kwaba yewura ye na na ho Yesu adome ho papa se mhwa Collins na ba Collins ai no anu no na wo se Ghana man tinti we de obi ansesa ne din yes yankofi me na me see e frame ya abne wa enti na kaka ne ne frose Aunty Bea beaches you ga Did say ye no ma ye before that ene ma fama de dada so ehunu wi asesa na eko afi ye dru de den de o se sa wodi bana wa mo sabe obi yare a agiso nantia ahwefo ne atiefo mesere mo ada asemu mu ntie ne yie yade ne bedo kuru na fedie na dru ba bia no aye den ye se ko ye bibiduro
enso yade yi e hya ase day 1 wani tua o wan panipu masibre na sebi obi di yare ba ko beko hospital bo so mi bia no akwaje na duru ohwa na wanya popora ka ho o de pressure nko ana ko ye ohwa na kidney abeka ho ohwa na diabetes abeka ho edi we eboa ho eti medie no kure pa na me ka ne se nyame obo ade no me mrantie ye ne ye bo afare katache obe makan wo se akosi ya me de me hu bo afide mesuro nyame ye na no kwase mini emi ankasa de me ba wiase nyina me mpeme ho asem dada de ensesa me ko bie ni ho ameko nyame ani me ma me kora no na ha yesi nko wakọ na asema ba me ma ko hwe ya me yiwa ma fi se mi nya nipa me twatoro da biara da mi soro nyame pa na enso sese ya me te he de nyame ani de me hu no se nyame no wote me nkai kasa me kasa nyina nyame oni ba bi o wote me nkai san se nyame ti mi tie mpaebo no ye mpaebo tiefo na ewrade yade we die se die si hagana fo we die wada wuruma se pa se so bo na duro kan ho eti se die wo bopo na wo nyame ni ho wo di kan wo bopo obo wa ansa na obebo nipa na se na wabo ha ewiase ne mengi na ansa na obo nipa na bra obo nipa na ke se opo ho enti ye kopu no mu ani yakoyi nam free obi ya nye ye hwe na patrenti sabi eburu ko ye nam bo aye dene nyame bo ahahan ohunu se ye be yare wonim se ye be yare o wonim se kompo baba ba hye minim wo twa ni du ebebe du eti nyame hye da bo ho aduro o nyame hunu seseti biara brebo na wabo atu ye yem na eye yonko brebo na edi edwuma kase de maye ho furu ne manyina efi de toke be wura ye mu nyina no nyame hunu se ho tekema eni be ye nyan sanse adwuma abrebo ye no wuntimi han obi ama ne nyem mawda eni tire nyame hye da bo brebo ho aduro nyame hunu se ye funu se ye hunu osa photo pawo TV show ana Facebook ana na hunu se ne osa esia watunu buase wa fani pada sani ya mama ho nyina bobo mpumpu nya na hunu se nyame obo ade wo yade nti wunim ebiri bia wuri nyame baka sabaka che nyame se nyame mesro yade we de se de asi ahuri no se wa mamu obo hu so obeda be nyane na nyame de wodura ba eni nti na me hunu se nyame ote ye nchepe de me obeka biara wote na nyame anim wa ye yadum na ye no ana yesi ye mpa bibiduro ene ye nne ye bre o ene ye nne ye bre na enhranko tumfo nyankopon se ese ye nuane na ye tugu ye no ye mpa so no ya yesi ye kiri aha ye kiri gonto bire kiri nyaado akora ye duro mama nchiro we free of charge akola on to min kase yi akola na dwene no wa hunu sa akola na dwene no wo peredudu asa na dwene mu no hunu se akola asa na dwene nya adwuma o okobo hape wo bebo hape wo keke he nyaado nko a de beti mesiesie no nyaado eno ane so wo de na aduane bi obedi biara na wo de nyaado ebedju kekekekana no abema adwene ni mu nso abie abema adwene ni mu ada ho akola no obeba fom a chese kane no ne yesi we nsuo ba ho obenyini no wa ye fan nyaado o enye aduane ayedi he banchi ahahan me we wu akaka na wo hwe wo phone no kanya saka me chire banchi ahahan djuma pa hwe phone na hwetan omo kan omo ti omumra akaka na wo ne fa nso omo so banchi ahahan yade akasi banchi ahahan hwe no banchi ahahan o na banchi kura ne hunu keke na ye dwa na ye kotu agu no enti obi ti ba bi no se me de bi kire bi do me pa bi hwe ndim sa na wa sa no wo ti asese enuane na ye di na nyame ayade izan se hepatitis mikra minni hepatitis wa hepatitis yi wo mu afiri wiase no enya sam ketwa nenne no awrade adom se wunam wa wonta hunu nipa o mafu na hunu bebre na se atata no nyame ani wafuta na ona aseta ya ayade ba kope eye kidney eye brebo o so mu me no mu ye adwuma koro
omo na fi na ye de kotoa wo mo no omo aye ho adwuma e bra omo ntimi nye na fi na sa akua fa di padua na afa na di padua na nsuo gidegidam ni para sa ni obetwa ne photo ne bra bu ensuo aye ma obetwa ne photo bra bu srade nti god no a ye ka ho asem no ni ba yem ne wo se ka sa galam ze ye tunufom ye duni ni ba yem abba ne fi etata brabo mu nda brabo na ati su sa na wabre no wajade so ri na ma kidney to ni para sa ni be ba hospital no ne brabo nye ni kidney nye no no amu so ye so no so nye eti mesre mu amu hwe yese eti nye ye bebrebe no emwa ukọ ye doctor se wo hepatitis e de na sese wo ye sese wo tua na montempa sanse brabo no wudi ho agora eja betwom amana da ne tinjinga na wo hu se brebo ye toto ye kwara ahye emoja bi enim bi obere ode brebo obere ode be ye de biem aporo sabe pepe na kidney so enen so be ba be ye na mo mebra wo hu na fidie ne so numbers no na ye sabe tia number no so de ama no tua na montempa ansa na ne ma aginsemu se me wa hye e ho na me hu se obi ene na emo meswati na me ni meswati na so ne na mo na mu so obi afura hono ten enhia ye ma odi pada sani a wotu eduro no kra wa ye obere na wano wo de wa aka no kuru afura di ayi odidi ana hometi ono kra ontumi nya hwebere no wano moduro me hu sa na me wura ho enso nanka wutwia na mo bi kura na wotwi mienu because brebo no sese koduru hen e ka 20% kra obeye adwuma obeye adwuma no so wo starting man aduro si a pebon se brebo na starting repair afina brebo na beye normal eso waso odene ne sebesebi enkinyi wahye watena ho a ma brebo yi aginsem afena kwabana ne be makora na ya na ye mawro bon so nyemten no wote so na brabo aye basa mesra utwa na montempa ne bra isanse de odie America bedwane to a power specialist e ba hospital ada ya ne brabo ho aka ada ya hepatitis A B C hepatitis B ni na nyeche ne C no kura de bese wo brabo se ya media yo nso bese di be yo uni madi bese di be yo na kasa na nkura masafa namba ne tuga na kire baabi ni ayewo wotimase e ne tua na montentempa ezanso ko dem a wa na adwembo ni bebira ba utirimu no enye papa o eni pada sani wo brefra na papa manyume sama sa wo to wa woda na ni padua na tenetene ne ho ozo ko dem wunya wacheman oso me so anko dia katua bia oso so wo tententene fi oso yemfa wacheman Order for Nimbia na kasa no na kwankyere ne 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 31 and shanimu komodie no ya WhatsApp no ya 0555 79 78 report kakra bia no voice note bia no the fa ho a 0555 79 78 na channel so se kumase ye ofi yase ye ne Jazbo Filling Station ne din hwe mu adua ya junction ne din obia enim me pa chon kran ye kwabenya ACP Road Power Bar Stop hwa si na bra na onsa beka yen takwade ye nyina adwane akọ Energy Estate ye ne Hantama Rural Bank no ana ebo ho na so nim dia Dr. Echirechire waba abenyamu ayaresa doc kakro afi enro no se ye yidie powerful ya dwene mo ho amie ni menro we ni mesisi ho no ade betimi aya ma wo ye adua ya livoke wo ye kuta papa we ade betima ka wo hia na ko wato bag ma ne so sanse nipa ya ho ade ni nyina gira ye brebo so nipa ye nipa dua ye nkonyina gira me se ya de bebre ba wiase ni nyina da e gira brebo so na we no ebe boost one kasa immune system okay na eno sa ni ntino immune system ni bebo adwuma na brebo be ye adwuma yie enti won fino ayire bawe wachiri kase ebugum
won poso ye wo ya wuti ye wo ya akura pa ne nam wo yam na aju kukuru usisi ya kia yiri se tentan ningi na gina se ne ma bi nkoyie wo brebo no mu kura eno na ya adwene mo ho ne yakofa dua ya liboke mpacha onyu achinyo bo modina we ya kyede soronko a adwene akomu ansa na apia abontene because ya adwene ho se ye mfa ma abontene but no kure nipa bre nipa sofa obi wo ha onti yenka obeti yenka obedru ho na ne ma ginsemu eni nti ne ya tue bo ase ahyehye ande bi twetwe ne tue de je se ta ma asonwa ya ka kofke na ewa ye kofke ewa papa ne wabone enu na ekofoforo wakoma ne ho ekofoforo wo bo ekofoforo wo gansi ni nyina ho ohun ewa no etada bi obi wo se ma bo wasa wonim de nti ewa na enyaye akoma no kora anya adwuma yi egese ewa na wo bo frames na kata babia eni ti misro kofke yesiwe enu so kora de wonim etese drink e de papa wonya bia na eja wanonom na watimi ama ewa na timi ko sanse ewa bo ye o ade a wo bo wa na oyefunu nyina so de akire we e asem papa yo ana hebatin de enu de mi amtie me friend no almighty sanse bia wa gana ha bia nim de hebatin betimi aye e strong immune booster ebe boost immune system wakoma bebo adwuma ye obrebo bebo adwuma ye yare body bia wo ni pedua mu immune system de be so te sa so gyafo awure kenken no mu kuta se kan di frenu ni ye twa ne bam enu ni hebati bo modina na ko ba bia eto na duro bia ne to bi manti bi se kompo no etisi nipa ti misro bi bia kompo sha omni mu no emfa nya akwadro tua na montem ne bra ya wo feyi ase adua ya ajanshin ewo kumase ana ye wo power bus stop nso wo kwabenya ebe bia wo firi be bia ye kwabenya sanse wo po ufa kwabenya station be pie mu wo kwabenya eye ACP road no so sa pe na wo firi pokua senso ba eno so eye kwabenya de obeka ne se power bus stop okay upo umpo ye be yesu so abro sakakraka ya petiri nice ena esiwo kama no wabowrem anaji estate ne yewo e wotakorade baby ahanta marura bank ne wo no wo hini ni fie ni nke hope e wonso bo modena ne bowrem ne be ka de hawo ne yensu ye ma wodro na nyame nam yenso be de wo ho e ba na boss de dwunso abo akoko no isanse fibroid nya ko wia bonzam de wotifie wonya wu a dia ka nyina ye nhira fibroid ni nya wu wia de na aka Shinkai, Akoma specialist 0244 54 22 0244 54 22 0200 38 31 0200 38 31 WhatsApp ni 0555 79 78 78 0555 79 78 78 ne jina so aka se power nkuto ana nuo ne wo na ye no am yetumi se ensa anyare wanyina na so fa wa hoto ekodi so ne fa wa hoto ekodi so ne yire akosi adua ya yedase oso odi no busumi ye papa ya onyame yedase papa ekomo ne ye toaso ye busia panyini wa famusa e wa ha maami ode anti obnewa ya obnewa anti ya abnewa aha me fanti ya abnewa yede metumi na nakanso ana doctor akosi adua ya senye ne dua ya wotena ha ya wokan oh metai ka ya abnewa no ya ya wa bamu obi adi bi sa na wona na ya ye de otu bakwakoto na sama me na nakanso ya na de odi be ye wo no me yidi ne free me obro ni be na wotu ya de woto no ba che o me papa de metu ni nua ba wa abrochire e na odi metu ne na nakanso a ohine yire mpacho machire me dase yedi nkoma ewo saria eni tetrefu na wotwetwe mu no mu hu nkoma ekoso wa ha enne ebusia panyin na ba ema oyi ne ho anno eti samna ada na echichiri ye gida se na ebusia panyin wanye yie na oji eyie hu sika wachire mu ede achire yen de ntia ekosi sa enna ebu bema na
ono nso ene abaye a ofiri mi 16 years yi free mu ne busuafo sika omo nso de beboa ma yeye eyie no omo nso ade kronti a na e wo se busua no eside omo sika e ma ne sanse se na social welfare ene maame na tena se ne busua ne nyina tena se bosomi bia no yesika yetwa se ofa hwe ne ba na weja no ekire nti mo ana mo bisa no ebusua panyin no edikan ayewe achiremu eho no ede amaye enche bia ye be activate yen phone lines no na mo so mafre se bia bibi wo ho a antoye na ebia ebusua panyin e be clarify ho no so de amaye ni anticho number si egu so for ma simpa cho besia aba maybe some questions me no bi 0243114497 and 0322498035 intime patcho ma so for Matthew entina say na enkomo ba ko mienu bia e wo se me bisa no glam bite na makeup obema ho ayefefe Ghana man fi nyina ba bia wo ko bia wo pese ho ye fefe fretina na onsiesie ho tina e wo kuma say fre no e wo 0544466280 0544466280 tina ebema wenim ada ho papa so wo show traditional wear na wo makeup nso e de aboso ama ho ayefe no fretina na onsesi wo fe enti say no e kana obo de bedan yenim say Sofu Matthew afa ne sika 10,005 cedis e na wache abra wo no wa ma obia na wa authorize ne se wonche no ebusia panyin pacho sasem no uyi ano sen wo ho Sofu Matthew wafoma na wafom eze ye de yesi ye 10,000 wo no enye no kure se maame ne nya sky 10,000 enye no kure Sofu Matthew di scan be share mon sem what they buy okay am my who says sky nya nyina 7,001 okay enye said the maame no etudin enti 7,001 no muyi be ma no de no 2,200 edima ena momo de so 3,000 musu muyi fi ma na no kra no ye no ka buy ye no nyina no omo ya expenses bi be kan ye wo no ano ene ma sai ni samba ye obo no okay into the 30 something 20 something baba kan it ye na chese akoka kan 2,000 it me ena msa me fa sai 2,000 ma me ha ma ye ti free me misika no so oh okay na chese de dia me je dia ka ya ka no esa na mubusa me enti say no Sofu Matthew ni obo ni oni ni akonta bia misika ni obo ho ayi osofu ho me kura no na ham say Sofu ni din wo se Sofu ni din wo se wiase ni sika wo Sofu Matthew ho so ye akonta ni nyina bote ho obo ne te ho ayi e kya mote ho obi antimi amodin say sika say 1,000 na e wo Matthew ho okay ye bibia na ye 7,001 okay sika pie yi mu nyina no if kasa buy mia na me na wasi afa saka fa saka abra obo ne yi nyina te ho no enti ayi Sofu Matthew de abusia panyin kan enti say ohuson oh ana so ko hwe obo sika ma no me de ewiase no me di kan me betna me di kan say ade achi ade betu bia no so obi pie no wonum so obi nyankwa nhia wu no nyaa obi anim de ade chi mbisie nti wiase no ewo ma na bibia si okay na enye nne ena ebia meka sisi ya na sisi because edru ba bi kura ko police station was woni Sofu Matthew ko and the police station ina bem eh sir and then see mo ba ha ko wie ye na ye hye na wo ba ha be chin ye no police station ina bem e ba ha de chin ye no na mitimi fie ne mu ena o twa mu afi oba se o kasa didi atamene ne nuanu ma chi scanner disi say afi dia wo say scan ka 8 million na de ye ne ya ne say me de Akoma ne ya Christian na Christian so de sika na akodi ne hosa ne de anhwa na ne nsa anka no de akono nsa enam si o na anka onu ya Christian de wono na ebo enti se sika na kura ka 8 million nam si Christian enye no famre wa senga nya bone okay enti we nso aya asembe na che se de na kasa na esiko no di twakuro mo hia no me so mo abusuafo
me yere wo ho me ma wo ho nipa bebrebe obi ate ye na homete ntimi nso me ntimi fa mra nhyɛ me nsɛm nti wo sɛ me ma aban asote timi de ma asɛm kɔdan aban me ko fi ase no ma me krata na mba ai askwa no mo ko fa na ba ye ti mo ko fa na ba ye no wo kyerɛ nneɛma bebrebe mu ɛna abusuafo no nso nyinaa be hyiaye ti ebusa no na afi de sika na wo keka nyinaa 8 million 7 na woka ene ma police for nkra bufu se na che say mo adwena na ma yesem begu abrante no ene mase eti saade a wo kra no se de wo kan wadane asem de otumi de wo kokoto de utum isan say nim guase de enye but we ya kan ni nyina no yankopon na hwe obi aso enti say 8 million no say ogia na 8 million da wo de bia ba do hodo ene wo so wo ka senka o beji no wa di batem so for massive juni 8 million ni wo nua be man ho man na asem kotwere bebe tro kotwere bebe sa da na e ba ha na papa wo okay enti wo kai wo see 8 million no kra do wo da so pedali bia da o hwe akola so de wo pe edi ya o mu famre no enti Christian ne frame say enko de koma ni nua na o hwe akola na mka chense da bi enka sika no o famra ha na enya adansefo nanka adansefo mrem okay enti mi kura mfrefre na asenne no ko famra nanka yemfa emekire na adansefo mrem hunu se sika no sa 8 million na ye kan ho asem no eni na me frɛ ya nso me frɛ na me sanka no yo enti wantumi amba ye da se papa ebia na etiefo we bisa se na nkomo ayebo nyina ya hwehwe obo fitie nra ne phone no BBS DS ni de yentimi fa ntodwa na ne phone no out of coverage area baby a wasa ye fa bia na yenya obo na ye ni edi enkomo no ne phone no me se BBS ewo ekrom ho no mo amwo ekrom ho de wuni made a esi wo ho but yentimi enka ewo TV so e ma yenya obo eno no enka sanka ye be frɛ no se ono nso de ne wo fa ebusua panyini ne nanakra abeka enie na say 800 Ghana cedis and abeyeska edechi wo for mo kana wo ho me say wo so aye dancing say obosi oje 800 Ghana cedis nti kwan bia ibenya 800 ne de ama na che say so for Matthew ni din ho asan na mo so ebusua nso mo din ho asan ye commercial break ye ba so wo fa wo bibi e de betwa asem ni nyina to a na waka ne final words no akọ because enne enche bia me manager ba be ka me ho na yenso Akoma FM yenso ya paye Ghana month no ye ebe ye wo busumi mu nyina no oni abedi nkomo kakra bi ye ba sese ya on in the TV no so TV we we are no ade ba we are no we edru papa no so obi say makọ hospital saa manono munduro saa de bia ne ya shit ye fo nkunan tina to da kra me ba me nhyɛ da nchia no because wo kochia ni kra no oba Joseph Fantefo baby a wo bo say okomzem na eboba na ogige me yim ti dam benase nti obi o yare kra wo bechia no kra so obi say ajeso no kra no wanchia no kra nkeye ti na me kanfo edu na man direct say on sorry o say ye nipa bia na oyare a obenya sika kase say odeko hospital nti wo behwe anansem ya tie hu esi wo pa ye nkrofo adoye pa na ebredu say eduro na eben wo no so ye ma koto bi na wonom sister enye de bia na obeyare obenye sika ko hospital nti ndubra ne nkohini ni nua bra no ene yakeka bom ne yede aye eduro ahwehwe ma tete ndo na ne nananom de sifie ede men ya achi usoro anapa wo ya baba wo ya brete ya bofra ubenum bia nsa kwa asa na wedidi eno sa di donu na ne ya me adum yede gubotum fefe ene de yede ahye box ma ede TV so nti obapa me nti ase obi bayare na obetena wa mayare ne de na ko wombra eduro bi se ben na nanse ye screen kaka na mehu se sa obi wo yare a enye se onyayaresa bia na onko ba sika no ena ya na akoye de matter nti na mi dan anapei me so me kana maka esusu pei ena no pei wie me nim be bia wo hwa me free obi dia ya napo bi dia obi kura afi na wada atwini mu nti nsraw se utie mi na wasogumi so ana se wani gumi so na wo hwa me a edure de TV so e me kasa wo de kopɛ bottle no ba kopɛ na hwade obi bi sem se ende na eye den ya hwade bi ho obi ho a eduro we onam a ase wo twa hwe ni na ne se ne nisu bre no enisu bre wo no so oye adwuma kakra bi a na wabre
be ma kobrane be ye adwuma enadwade obefi a je se ya wada na wasen akọ adwuma bie nti sika ka no konya na wadi manasa me pa che koba ne sa ma edu efa ne se good morning heba me share the TV so me bi mew so we drive ni a obetena se a che man bi nansen be 4 years am sha say you car ne mun say driver for bre ye kwa ye de ya yetumi eko me frejuma na me de besi fie no ye bre na commercial obetena sie ni mu sa homache 4 eko say yimre 10 omobre sisie na wote so no senke be ya ka wo drive wa gru baby asori gina wakakra na tinti usisi ma tinti unsemu a ba obetena usisi su sa obi wo ko office oye adwuma bank manager bi obetena office sa on sorry o obe sorry ana wapon edidi ekura ho aye de ama na sa na driver for tie enti sisie no ya na amaman ne kokogina sisie ni mu ekoba ne se de bia wo complain usisi obi afade ambo usisi o ba wo kobutu wo yire so ase sia petere wi ono waje magu mpa che ekoba ne sa da ko wo yire be hwe wasuma wo be na dia wa ye bia onyi wa no enti edura e fa ni se good morning heba me cheni bi fesi wonchen na no na no pa ewia ni anajo afa mi ba obi a ono so onu medura na ho nto no obapa woni mi say woni pe bi asase so a wo de ma ne ko hospital hwe doctor we ko sua afre ade fi Germany e beduru ne ya o kire ne edu obe no so no ho nto no ade ntia enkomo na e woni pedua ni mu no aye week temro na mi cheche obi se ma me die ntia woni medura ho nto ne se yesa doctor ne me enkomo na e woni pedua ni mu no aye week ada uhia ade bia wo de be hiti nkomo na manase asori enye aduro bia say good morning heba me che na FDA fa ajatum good morning heba mixture sa eduro no wonno ma eboa ema nkomo na ewo ni pedua ni mu na nkasa ejina brane ti ebeye din say yawe beba be kan say yawe so be kan wi a ebeye din say obenu meduro be kasa ma no meduro sa me ho ntome obi ota no good morning heba mixture sa na tie oba pa yanhwa de bi o ha obi o be hia ne na so tia na tie onnimo no da ba o be hia hu say asemese wa soro fini dua so eye good morning heba mesha obi wa ni moja wia na area mpacho no good morning heba mesha mambi obi wa wotimi na moka ina ne set memedia ni minkase mu minnompe mu eye no kora adwuma na wo ye ne adwumadin nti wo nante kakra bia na wabre ni pedua na nkase ekura wo no mambi de bia da obedebe soro woti ye wo pa wo ebru we nonom ne bo ene ne pe ina yepe ne nom nya din ne bo nya din ana ne pe so enya din enti pegu ye kan se drugstore na ebe wo no heba shop na ebe wono pharmacy na ebe wono okwa wo se mepe good morning heba mesha ato no me no nkwa wo ko na se good morning ni ho good evening na good afternoon wa mesra ye ni nua bi e fa ni good afternoon ni good evening e good morning e bi ni wa ka che de wo so onchiro bebi obenya bi ato e simple man bi yanhwa de bi wa apart from won kase mu no obi wa oda sorry ase abono me pa cho no good morning heba mesha oba wa woni misa first nanka wo bu nsa 7 days na ba amma kwa nanka ya 5 days but enne about 2 days na etwa ma me a wo hwa me a wo tie me woni misa wundru bra wo se wo twa bra but obra twema na wo adentia me pa cho moja nanka se woni pedua ni mu no ne working na ne djuma ye no esizi me pa cho pedua be se kenya no ama ho aba wo so wotuma ebu nsa kama eye good morning heba mecha edi enti enna obaba no okọ school a busumi bia je se edini be fie ina ne se ya mfa na be fie dan koto hospital on hwa dako maami obetu mi nkasa wo kohia oba no bekwa na okọ me se na ya se be we ni sa ansa ni se bonu etumi aba pedua e fa ne se good morning heba mecha be de TV no so na fama no maami edro we dress obi obewum bia obenye bia to kokọ ne wenye bia afrenye na yembe obebi a obenye bia to afa yanhwa de bi wa ha obi o se memedia ne de me ho a na me nan ayem titiriti ma bi se obi a wo nan na won sata yo titiriti no woni doctor bia obeka no kura cho kasa obeka cho se pedro no and entisa ebre bi bedu e ma stroke de wato fo me pa cho me srew enne ya wotimi nke ya nkwaje da tumini nka na ko pedro e fa se good morning heba me cha drasto bi e be wo entisa wo nan na won sana yo titiriti no se dan na media dance bi wa nhyiranke wade se dan no ma me ne ba ya clinic wo ono abatu no mutu wo na me ka cho se bre bi na me ko radio bi akoye interview a ma me ne de eduro ni bi kire me se mo eduro bi na me num yo ye de hu me na ba ko bi kura me to hu ya no papa na wona na o ka se TV so ahane na o ka kire me se na ebre bi edu se ni kotodwe ye se onko yo operation ofro bi power wontumi nti operation mu no obogbo ewura mu stations ibi akọ jisika ana akọ selesika na nka odi akọ operation odura wontumi mforo na ase wona na ote se ye kasa na information ye kan say security point wono omu radio ne so no wotie hono so herbal shop ni bi wo ha ote nka no so okoto bi wa no mako miensa operation na ye de kwa ye nyanye oboa mi so me boa but ma me ne kasa ya ma edura na ekura mi nsem no bi ote ne nche ne etoy hono ma mi hu se no kwasa na ma me ne me ka no enti se wotie mi ne nkotodwe ana se nipedue ni mudo
doctor bi say brane operation sister to adwene operation na ye de egu nduro bottle mu na ye de ama wo no enti sinkete na fa nam yo kopa good morning heba me hyeto bra me gusu kase ya wo panchirimu aburo me kase yeso a no machine na gu tv no so no pick mu bi e beboa wo de be ya fast am obi apeke wo mpe wo asan so apeke ne mienu na wo frɛ we ni amfa na wo frɛ we enten ma bi ma me kase me kyira obi a edura na dwo o se mitumi nda se edura na dwuna wuntumi nda ya papa but insurance cancer February said doctor 3 days nyame adom ne na nduru odedum no baako any good morning heba mesha sa eduru wo ye obi eduru anadwene wuntumi nda fa ye wunsuo no na na pawie ne anadwo mu security point wa papa baako o se de eduru anadwo wuntumi nda dan me de me beduru ya na me yi bottle baako ma no onim se enna me duru am papa ma ye late o se de bi me di adanse e di asmos we eduru na o de ma me no anadwo da mada say edura se edura na dwene wuntumi nda wo de enom anopa ewie ne nyimre anopa ewie ne nyimre na hwese wo beda na asa wonda ma bi mewie obi o wa oya bema ono wa na yi chop money e wo fie but okọ adwuma ba na yire ni na aboro waye ne favorite food kama e de esi ne ho be made ni se to aduane mo se mentumi ndi biem ne numa ato hwa nkomo na wo ni pedue ni mo no se eye week a ya we kase ba ko pe otade bro broni fa na loss of appetite eye no muto enti se man bia ma ne saso ba ko akire mi se class 1 teacher na wo pa akire mi se ampa mi braso enti se sa na ete ade a na me ka akire wo pempe wo sini pei se wo yo ba na be ma wo ye wo duane si ho na wo ntumi ndi na se wo numa ato a ma edura ya fa ne se good morning heba Michelle bi ML man bi de me de twa to okra da ne papa ba ko frɛn o se ne ne furu so pa na ono no kra de ye furu ni nti na okɔ no meduro no na ni sisi ha no nti wo no meduro ni bi wo ba je di se papa se okɔ so no meduro no meduro ehu ni ye ne furu kakraka no atwe aye kama ya se bo ye de ye nkanka ho na so wuji wo di se wo furu so na wo pase so tia ene ye se de papa ya dance di eke ba chɔkɔ no meduro ni bi good morning heba mesha mi de musi na mo se koko adokro pa koko na eduro ba ko good morning heba mesha eduro bi eni ho bi do mo de ba ye na omoboa enti se koko ha woto ana wani na etu egu so koko etu egu ehin fa na koko na esi no good morning heba mesha mewie ma mencho baby obenya bi ato ukọ Accra me pa cho Accra o kan shi draglade baby a obenya bi ato Kumasi de ye wotina tet obenya bi ato e wo Sofly sanso ena Kolinak ewo Ashtown Dani Heba ewo Ashtown wa obenye biato takrade for beko AA Mensa and afi Boachi ansa ewo Cape Coast but what friend numbers ni mu bia baby a wo bia no ye be che baby obenye biato eye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 remember na This a Sunday topic ni ma feedback no say hey na de mama asama to ye Reverend Pacho ade sododo ana topic no sododo yeah topic no eso na emu nsem na ko fan sempi aba emu nsem na ko fan sempi aba e ma ye betina asesi e so ti o mukasa na sebi wom o mun timi wu so mun kano ti kutimi ko je sa eyi adaka ka bibi e fi ne ho ebusia na ni abe ya de okay nti no ma we se kuna nti ko ba sa no na ye se de sa na tie dia me de sa 3000 na ka wa be so nti wo ye no ye so be ma no a ware akara me no wo ye ba bu sa she ya e wo yi no to mo chechi bia mu kire no so ne sa na tie dia wo ne sa 3000 na ka no be ba nti mi nyai me de no so ne mate Jama fa saska no asayamba eche so no de ne ba ya o de to aso ye bibia nti ebre no be so no kuada adebe chima ya wada na duro no na emisa ba asewia ho nti me ba ye no na me tie se fidie bi e kasa no mtutu atuo no se ne tuo ye no so kan protuo bi na kwada no
na o ma hia se omtoto so na se say say you na ba no fa ni gidie bi anase de na akura ketua wo ye wo onye ohina onye ohima na mu di se duma wo 87.9 Kumasi timi sorry ya me kro no na obo wo mo ahihye system no mo bo be no mienu ebimu ho ade be chiama yanka yesie wo de hie no okay it is say mi draw no obo ejina system to hu me no oda ne nia no woko ti ne ba no be ma no na woni na tudio no ti menim ha otutuo no mienu ti mi draw ho no an be sabo na beti na musena ti say adwuma mo di moni na agi anase de yi de ho ana osere na musasa na maame we so no woko me se frɛ no maame nti okọ ofrɛ na obae no na so oboye kofi no so fafie de me nko na so fie de won kosai Akoma FM 87.9 Kumasi na me koye die koye no je se owura dem Akoma 87.9 na mo hwe yen enso ewo Onia TV wafa yen komo no se ye awie nti ne tofa bom kra no o den na wo ka che tiefo wo ka che ahwefo na me nko me manager on time besra me obasa na che se emu ede me pese tiefo tia ne se asem obo de ba ha no enye no kre okay nti kwane ode sofu Matthew fa so no emu bia ne ho ye no kre nti mesre adofo na tiefo a wo mu kan de omu nim bia no se wo mu ntwoma no ntwi se ne kra no sanse onim se enye no kre nti no ya fere obo ha wa ama ti de nim wo ho bia na ya beka no nti bibia ne ho ye no kre se bisika bia wo osofu Matthew ho na 800 na o kasa no na aka chi ne no mbe ne dey eno no menu akrement Christian frame se na no me offer ase no ese ope bibia to aduane ama akwara nti so first scan enkoman dikene ono ba ha ono aba be chim se mama ye diskana brain na so ye ba no ne wo mu bia amba nti so mu ewo abaya na ba mo friend obi on number bia na so be ni bia free mu sase na me diskana koma akwara yo ye fa callers be miensa pe mi wia na mako me station manager na me ma na kwa aba na mu se me manager be sra me manager good afternoon Aunty Bea ya me gusu shirayen se wo hu ye de enya kure nti se payday na just atobo mi hu bibi sa be sra be do ka 0243114497 032249835 ye fa callers be mien sabi pe na me ne me manager edi enkomo nti betimi afre yen na ene enkomo no nso wa ba be che wadwen ewo ho 0243114497 032249835 good afternoon. Good afternoon, 1937. Hey, Nana Benoit, now we do wait on our own moment to come. 1937, young man, I am ready, sir. Oh, Naja, I cannot go into me bar. The baby won't come over. I can show you. The American says, they say, Mamma, Nana, this is a caca. Okay. It's you who you just way. If you other kind now, then so, yeah, if you ever say, so Bibiano, that when you say, Cosuna say, yeah, can't, the two self frame more, it's a from crowd, moon to me patrol you. No, I mean, you know, 7 minutes out there. Me patrol you. Yeah, that's a papa. Ibu champagne that day ni ya friendly because number na obwode ma ye na ye wrong number. It's na ye nya ibu champagne na kasa. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby akasa fi. Hey, Someone pop. Young kwai. Obama, ma ho. Yeah, Mama. Catch us for the you. Ayo. So you said the all right. Yeah, that's it. It's my poem. Yeah, that's the last caller. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Mpacho ki baby akasa fi. Jimaima yeti. Akasa fi swami. Yo. Mpacho. Mo program na de man so that am tonight. Esi am me to first kasendo na. Don't na ato no. Eba no so tonight. Ni pa Living yes, and so you can't power me to power.
So I mean kan ya obeto tumi. Na ho dwuwe hu. Enti ni ho akan. Yeah, where dey. Ni ajo fa se bibi sa no mo de phone ko. Yeah, that's it. Ni ho akan o TV. So ya din problem. Papa say ya be sign ho ebiem enso ti. Yes sir. Last caller. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby a okasefi. Ofakia Sefios. Okay, what for yeti o? Me dey na ebusu apanyin no. Okay. Me ebusu apanyin se wo ebusu man ka me pepa. Oyo no kwafu. Oyo no kwafu. Ya me shira no ono na sefo nyina. Ya me shira no. Yeah, that's it. Why ya dey? Ebusu apanyin ya me shira why? Yeah, that's it. Me fa call a beer bio. My member me manager what time no? I got 10 minutes. Eduma no so dos within 10 minutes I will see you. Manager, had your boko one time say o say now dey sem den enam. You. Na eneso mu eda na. Oh you emu eda pa sene we de kaka yenchi a won a worhwe Onia TV no woti Akoma nso sesia. Wahu se bre nyina ne ayeye na ne Nyankopon adawro ma bre we yipoma kwam. Eye Ghana month ya sheg mu ya na ye third ye nim say edu march bia na ye shang bosum ni mu ya niam bebre na ekoso na media general nso ya yehye won ase no ene won abie kwan ato mu se sane ya won aye launch won kran no ese say kuma ase nso na me ya adoma ye biebie niam ani so e ma adofo ya wotie yen titiru ewo eye kuma ase ha ne ade no wo hu ne ekoso eye Ghana month nti maya me ba nyina tia ene se me refa wo so aka kire won a woretie yen ewie ya ase na me ya doma na Onyankopon ama o china de je oni poso okromu a okay crap mo de kante ye de se nwa okay na me ya doma o china be pa o yen Ghana month no ho ntama pa mo bia hu se you yanso Akoma ye okromu ha na wo bete yenka you it's nyambo cha time be ne be pa ho ntama na abade dam na ye hwe nwa ye hwe nim de wo be ye me you nie de kan won hwe so china metutu ntama okay you ma ese nya me ya do mo china me ba adwuma nyina na metutu mi ntama kama enyim Friday mesia I am na branch o sa ya be hwe shoe dey ibansi wo na wa hwe shoe ibansi de sad no ye ne de wanya do you ayo nwa I am fa ni video no to so ma me you ti maka kire ni se onya sad no enti o so obeja enti you nyame ya do mo china me frantama na metia o me chawchaw mu ne ade de aba na obi ehu se you yare di Ghana month ankasa na asa ne aka ne ya to nsanso afra foforo asofo wo mu a woni ye bebom mpai ne ade ade ahyen bosuminim na dwumadi na ankasa de esa no mekata so kakra ahye ni wo fata mo ahye shoe everybody evans o ba ya akofa di ya ba Maya akofa di ya ba bunia no so di ankombe no ho ya se mo na we de manager for try dwumadi no nkasa ne bosom ne ye bekoso de nyame ya adoma o chena no ye bebbo ni nyina so na emom we de ye rebo etief nkai se nyame ya ado chena won twen yen 12:30 na yen afia se batare shen 1 o'clock ni mo na niam ni nyina eguso yo itete fumpocha na manager wa ka ekua mara me fie brisu ho ekua muntu manka ye mo fat ne de botu manka nti nyame ya adoma chena Akoma mu nsam Ghana month Akoma FM edition ye ba pa ho ntema osentema ye ba pa ho tam wo him program yi dai nti nyame ya won hwen what's that time ko den sinkran so mo sia tekuo so me sha bado barampo minyim so ye de nara e sha Ghana month no ye ba fa ye ho ye ba ba nti your production lines ne se bibi ho na pe da friend na o ye 0530 507 849 0530 507 849 efra nana bila befa status kojo sa akode befa anade era obefa bibia ho bia ka kire na ya peda na yenwa abaha na yezi nkomo te de mende ebusua pain wo famusa ofitetrefu wa aba onye maami ode wa beka hensa na edi nkomoi na ansa na yeboso odwumedi no do no ende nkrofo bi di ho na woda mayema on happy birthday
Money, what's menka final word? Money the wa can we be? Me na me say ma carry so no ha me nko final word. But on na kafante. Yo menka fanta menka make apem. But kafante. Okay, no make there. Na me adom ochna tda ma ya kan. Mo bi onye ready no ntwen hen. Enyo ye won be hia ewo hade ya Akoma na Onua TV. Na ma ye wo bia ye za abrahon. But ye pede water ase there Ghana month obey brutal. Obey brutal. Obey brutal. Obey brutal. You don't wanna say for obey the birthday. One me one happy birthday. You ne yapun. Ay yapun. Oh sir, so for Matthew, any happy birthday to you. Nyame sha na osan ka ka ha ne to happy birthday ma. Yo, it's important happy birthday dey di kind no. E ko e di ama Abrantie Benjamin Amankwa. Abrantie Benjamin Amankwa yetai from King Gazi anase Ben Gazi Abrantie Kuhis Kujis 1998 association members nyina CMA happy birthday titru Ohima Christiana Jomo or say yefa happy birthday shonko enfa mawo ye nyina ye say Abrantie Ben Gazi nyame onshaw na onye okese de atoso mienu e kwadiama Abrantie John Ochri aka Chinese man aka future president Chinese man also ene eyewa woda happy birthday to you way every 1998 Kuhis Kujis members association yina yesi yema happy birthday Abrantie John Ochre Chinese man de toso miensa Inspector Jane Afra o Tafo Pankrono division Inspector Jane Afra Tafo Pankrono police division eho ena wo wey every Inspector Doris ena honorable wofa anwamu hey udin de honorable wofa anwamu ena Inspector Doris almost say omoma happy birthday Inspector Jane Afra eha ena yede enadwumadie ni nyina yede ebesi yeda mu nyina mase papa se muhwe yen na mutie yen ebusua no yebehia mo ewo ase ho na de aka nyina yede atoa so ewo ho na sanya ne me manager ebekan nyame ya adoma ochina Ghana month Akoma FM edition yenso yebepa yede no ntuma ne bosumi mu de wo mu nyina no yebaba bedan na di e de akire mu mesrebo mese bosumi de me di Beatrice Bioga brand me papa mage permission free no ho ma me fa permission to kakra na me fa me na kanso adin na ya bene wa na ye fa nya adwuma sa bosumi we sei emu itinyame ya adoma akina won hia hen ye de Akoma mu nsam baba yenyi mpanyimfo bezin komo nyame ya adoma akina yero sorry ye de Onua agrofie ye dzereba na ye de Akoma sports nso ye za abro ho nyame ya adoma akina won hia hen ai ye de ho na ase